Kosrae Online Ministry, Kom. Tigin Kom. Paing Kom. Well, Isyo naman. kaksakin God. Akollah kaksakin Mwe Kumpe. Ke oya na kayo ma election na siya ka phone siya fashion na kaya pelching eh. Ngayon, Mwe Kumpe na kilin. May plus na kayo ma. May ito ka pero ako lang wikat kaya pelching eh. Wana ka dakka lang may metigat sumdiki ko was phone niya. May plus ko siya eh. Kaya ka Tuesday mo siya nga. Kaya ka siya kunakon na kaya. Monday, Tuesday. Dito, kaya ka inoy lang silang kat. Usya Wednesday, Thursday. Na Thursday kaya ka usya Friday, Saturday. Na tigin kaya tayo kaya Thursday kaya kunakon larsha. We relevant na kaya from Lungse na Friday, Saturday kaya ka. Kung taga likiyac outline kadin kaya puklan Daniel. I'm looking forward na kaya. Kaya benching nga katong pala kung siya un. Kung fakta siya mau siya un, naka like share ya. Fact namin. Malap. Malap Siyum silipan. Kaksakin ke molwowol sivides na siyesh. Man paing ko smash ke background na andari. Fin ko likiyac life kasilash kalaga wigatyang. Nga likiyac na siyesh na kayawa. Kadako la kadinda ka usye mananak ke Leviticus o yabe ke Genesis. Sudah sisin sikin kastan God. Man paing ko na kayawa. Kung malam sin God ke kat arulan ako in sudah flow ko kadin kain tagani wiowos mashiru wasan nakmanas karikat or magin comment panel singe ka chat panel singe first ka me ashiru man usina ke mamagatandang na kayo bange me fakla ke gesta kaksakin God wiowos ngasis ko ngayon kain on kad dalipsha alalal kun ingkan gesta amdalin church ke matandang na kayo. Once kong malan with we are fine nutwe mar fine en Seattle na elos onge kin Christ in Molyak kat tagay lipsela inawian naklasha na ke masisya ma ngalalal fungimo on your oske pelsinge fine Washington Savannah alena pa content matlash mamda ke manasta mas nga mas pe mas si ma solyak pe ke pelsay kaya ka finir duema Jangan tingin. nga mo pangadalik si ma damdal chodar el dagan datawrong ma ginmagila jamram kaya kanang andiyak ke Facebook ko kada confirm ye mangan da pangan menas pe aspe metlas menas ngaliel be damdal ilan el transported na Portland hospital ke malia ale pas Ilan tulen pas na pay mama likiyac na ngamdawagin alanan ka kela faklok as faksilok nga dorela ki yel akos ni meko sumla na Mwet anon la pepatati fresh financial ki makataske but fin din awala na bangamdawak na liyeng pana unfold yung dak Rajak tagade takan ki mangan tu kade fast na met ki uno gesta bagat takan ki mangan ka di Wande di untuk akyok ya kum sam kungan. ale ma ikekta na sikma ngali ingain share pe di lafka li lowosan nakade busye uns ko luko ka cherry life gas lasho at ni fast na met kaksakin gat ang uns ko ma taga meta
Kaya kat tulong malap tong sukwa, tikin si pa kulas kunan, nanta ka wikom inakulenal tamtal subiyas nga. Inge, tuwo na siyum, siyaw naman, asil tamtal subiyas nga. Ang kalompos church yabangan, tulong malap ke, ang riti kulo kya likiyac ngayon, akketeyac, kulo, tuwo kulo kaksakin kat ke mulwo las kayo, right? Kung kulo malap kenye, nakade akketeyac pemut nakayo ma taga sak panas ke background nas kana ke comment wana tikin tres ke lak kalimyan wana tamtal kenyal langan in akketeyac kai shi sam nakatagon umne kada shi pa kalmuni kada shi pa kalmuni gaspen pa ko ten long yok lang kad shi pa na shi spell singa din shi pa to ka ko lang bong Leviticus singal ya wichan assist long mekos Ketika li incapacity from what si makatikiya kaya kafungya ay sigel pang na kainin lem. Kaya katin pa daw siya slide at kapel siya naman as like share usi comment namin katagat kay siya. Kat sano floklan lem. E paano nga? Kosrae Online Ministry lowos ay tagay women na kayo sano floklan lem. Paano nga o yesin? Kat na napay ka din ako na nag-floxing. Masing din as manyak lang na kayo for the last 40 years. Tayo ngayon na kaya coin man o kaya fishing may tak na sila tikin tres ka nga. Wala tamlil siya tikin mekin mo. Kat taga na yung women ito. Matlas ko siya. Kosrae Online Ministry. Payok sa payment. Singkato. Kat na kayo yok sa panasingkat. Nalala akalim ye ingkanikin mo sa kong ye tao sinlo somla. Tamit na kawain taga na kaya. Kada samon no ye kadita mangita kada samon na samon inakayikat. Kalwanin pange me ERR emphasis repetition relationship. Kada samon na samon in yok emphasis kada kalwanin repetition na kada capacity o yalan ka like mo como relationship si may taka nake cash mo nike me historical context nike mo como in 2025 kada capacity ka like cash lan ka yok super yok na pa super katin me katinal ya akollah when academic siya korin singal siya kadini spread siya iskop siya
na kadin akes makinye kat ke mi siya mulyak lan lemo at the same time kadin fakat gospel sing inu siya may tan ken ken mo si pena konye yak ma si ke meto no lal ko siya. In other words, katta kate may na fong magay na katta kain katlan or makin kat in akes makinye kat na kayo but lanal sing na kayo ina nang tuyak persevere in proclaim gospel sing. With that being said, kasi back yok yung wala tiging interest ka din tag from kun APN siya may tapakatlingin ng data ka usis ko una in si back fashe me tulong sa kungan data ka ikesta lane no kaya siya pro and we be masingan na siya U4 singaw dafay kuwam kulang man la favade ikaw the two na euro singan kulang man la time difference singan but dudutang in Tuesday like on Tuesday panaligan 10:26 at kulang man la manglas na kuwam of a day to Malik Kosrae Online Ministry kada flock na tiging interest ka lang because usiyong aklugan to koyang nael som na ke proini kesla tigin to ko si besam from akyoki from lumipianya tigin kumsat na kay pangan tigin amo ko mute tigin Hey, sakluk nga kina we komin pain met touch mata ko nga. right Am dahil si U4 dam dahil Kenye Charlie si dagape dam dal be po fan na gumalap siga sa lukusan na mga task nga fingos nje Moises kadeta ko samnam ke Leviticus o ebe Genesis missing the metika de fast na meta kade long lab school nga nakataka in mutawaek sek when ke mga task gumalap Mga siya unsugulan metla we are Sacramento nga
Lumalap na singkat ke Mwet Sacramento. Ma kuwasi prelake onwo wolalos. Ma ongan ma onsukungan ma sukun ma de ilos yak lake Freshers lalos na in Washington. Nga shuke meso pagatarik magin singing. Faksilak pienga nga fakin na gela arlena pas metlash makadakilin manas misingi. Dena bange finjaklan kat na siya. Finjaklan kat na siya mauna fasi bange akademiya ke me chonchingol fasingol di ke Mwe Read. Ako mauna fasi na siya bange. Ayel siya kuluklan na dagayin pusekatle. Ak fosikat siya unikati na bange kata shipeyok maragata ko naki gastan ga dagayin sa ngawiyan siyas. Ensi mga taga ke pienge ngali na ke matlar financier daw nge. Ale fusu siya ni mas nge. Mana uyak kumba met nge. Yele mekos somla finde algay la yele mekos. En yena fosek. Alular ke protestant na fosek yena. Pangasien mo si kasi na si kandila. Kasi malim ni si liban ay kasta fungki katepo iya nenge. Matas nge pa na mayatakin fas kat akilin nge. Nenge. Wangan uniformity kim gugulash ke iplanalo. Den ay nina nange. Siya po si fan na bang. Na panang katsamsam kun mayatafong. Mga nga samsam kun kiyelme ko sumla. Mayata nge. Pana niya madash nge. Katamtan kiyan mat kolash nge wangin le. Katamat kolash finan yun nge wangin le. Likiyac finan ko siya ngali 2007, 2008 mutawaek fashe ke pelsing. The kunna sinakle matchupo sila finan ko siya ke 2007 roll na ke 2008 at di matchupo ako sila wangin le. Siya ke week sina met ke 2008 na koto si kasi ke koto. Falen wangin le pe mat kol devon siya katawin mga singa likiyac. Ani kin lang mo itali ka tenali. Nara, may bakom ta pagkatash keng. Kadinay ko neklamesi katarang eh. Lakat, kulacnsap pakat. Kakat kepe na Sifacna or fong lasha. Man makuluksin, mawusin. There's no and, ifs, or but, kimasing eh. Napanang ara, alam na yok mo bro eh. Nga fact la masing eh. Nangamta na ukwe. Amta na litren, yung evasion nim sing eh. Mga finchak mo, kadin kain confront iya. Sang na sin God in kain. Usye mo yan, masing at tepa iya ki yeleme kos na mising. Tamat ko lash ma, ekin ko nga, kain kan layan katashwa mising ipe. Kumliak sa ko kain, mabang Titanic eh. Metafor siya ka, Captain siya ang gerias ko, kalak na fin me siya. Pangan. Som syuk mo lala, matya mamtang eme.
Pangakato ye makadin confront ye. Kadin loang na ke makat show lege na ke na ro. Nakad uphold covenant si makat siyang kinfung ako ye. Nakadala ka tafo lakilin missing ye. Maluto tasha ko. Kadin ngadang lipe art questions. Man nakadinaske. Mana kadak fashi ki kasin kula pape nakatarang takachak ma platforms inge. Inge daw ki kasin kul online ministry. In makat the convolutia mga nagkakatay na mga politics. Kadin the convolutia mga taro nag artificial intelligence. Kadin focus win gigastan God. Engit ang liye ka si practice makat pangon malpractice. Identify ye. Akalimi makastan God akalimi. Mapangis solution na kaya. Invest kaya. Maklansin gat lagat kain mano to kono ke in kain aske mat aske belang asang silim silipan kasta na bagat ko in kesta ki proy pasta me Tigi ni no na bel naga wang awi mat naga wan kaksakin gat ke kasna la li na kes makin ye gat ke met lash yok na met kon lash na ke bel som na ke pelne le fusion ni met lash mo Paing na pe ke mo lalo so wana makale menge mano singe mano na ko she agati na pa la shetan ni na so na pushe ka akuluke ka but I'm really looking forward in oil lang silang gat na ke Friday na ke sapati met ke tani ka din ta li na pa la she masang akuluke tik na tas ka met flash pa tai ching nga fat na paela nga aske met ingena ke kum nong yo rasko share na si makumash kengen na ke kidney problem na ke na ke hypertension na ke obesity na ke na ke makatli sikat na sin met clash ka ta li problem nganta na pangin si ma shetan alert na ke na processed food ching chemically me chemical nga embedded na ke mo ngayon lifelong longevity shelf life na ke teen na ke mo sunan ko siya kuluk na ke inches kain mo kuluk na ba for one example siya bang Satan cunning, that's all he want to do. Nakat mo ito Finger flock tani ke Genesis tolu tana kate laki mana ke wowo el sang me masap lo sinakos tin na ke a choice la koma bang every human being have that will have that choice to make na Kosrae Online Ministry lowos bang ke deta ko na akes makinye ka kadin mata na ke malan God elita mawona si komo el likiyac Kosrae Muna wo ba Kosrae Nine weeping a curse mother go eke Genesis story nem singing katloing na katlinga ni pe na ma katelyashi na shishngara fukune nam tak wangin lebe wana ka din pulesha wana ka din som na ke me processed food packaging na diki na ka din som ne me email asha ushe mango ushe pasha ushe mos mana wo bang Our San Antonio, Texas. At fokin lagi ice lagi bang eshe banga sibukya tarini nakaki taktakya. Ibineshe kaki taktakshe ngarshi San Antonio, Texas. Tay kakakin bamame. Liki na kadin takang masya siya ma ito ka kanauskat. With that being said, and taka ushelo talpe me oven. Nakesoka si mal ko yoksha si fosi mal si na sesne. Taka ke yoksha sapta tolu. Fosno tolu. Takan riti belong luin wang. Lungse kawule bakoten lan lem kat tiana wang le.
aksashi ke lututang nukewa arna aru wena kaksakin ke lin nukewa kaksakin Bella taka wang belchit mish el nataka pang Lungse kauchilan katin. Tiena wang na shikko. Yoksha. Lomalap talbe. Ashin bakal mo lomalap ke aslan may nakawan ke belching kat taka nakay kat kashi. Kada sum na tigin lan taka rela pro ni kes na kat taka na ke kunokon she mit ke weekne. Ito ka ke Leviticus chapter singal dia. So get your Bible ready. Kadin fast na mit. Natigin pelo flok na room. Kilo malap. Ay klamalak man ko minakulan na damdal talbe po fan ke kasa silal ngayon. Kataga ni kestat kanila sa ke proy. Nga proy inge kus proy ben kus aswat. Klamalap na simkat papa. At kaksakin ko. Kulo ke kumchetuin lang sikat. Kulo ke karangan yaklom. Katsidbe pala nsewo ke kat utyak na kesilen sa asya. Kafinne uyashma fashkelen singi in pacl kesilen sa asya. Kat kulo malap na siyumke. Kat nushe siyumke ped singin na nakmunas awin siya singi masuwas pailomo. Paila masuwas pailomo el takape. Kape nupena siya sini ace kesipen na naklasha falat. Ak pasisel yikat katin kain lo ang akwoye. Nake message lum. Kimakom sa mastake. Bukmatal na dum. Usye kalme yan mulutut luma na siyesh. Inga nashipe. Ke matayang las na ki mabais was sumisingi. Kikat met egen met fake ka. Tsekan ne baka dita manakaewa. Tarap takat lalal fungikom. Lako me fanay kikat fall na ki makadin nakatin tafula. Kulang malap na siyum kat papakisya ulasya. Kedalik nadas inge. Katakilin bedalik nadas pe ma. We be graduation nge in academic accomplishment lalos. Katjetui insiaksyon. Praikin curriculum lalos. Ingan be spectacularly kemas was payelom. Kat ngesesyum kat papa. Mainge inga in anurun met kollash ke education. Mailos titina sindalik nadasha in makawil. Yokin ganik. Lomin ganda fala dalik nadasha. Kipesi inge kat akilin pe. Mama kadash pe keki en kadash wea. Ke masolyak. Metlash masak namtain. Asurla ke matsioklan lash mamdulle. Maingi pangun ka din akalimye. Kat kewan gasa snorum. Ing masay lalal fungi lasha. Mayan lalal fungi lasha. Paimoli katle. Kat ngusesyum kat papa. Kunak kaya kat nakaewa. Kat kasi. Inka en rekmakin gaston. In masay kat. Masay lalal fungi lasha. Inak kaya ba matwiyash matlili matlala. Kat ngusepe kasa lom na sin matlash mamda. Kipel singi. Katakilenal. Tamla lilan pe. Kimalash ke ka finnekel. Babayaran wakik. Kamitlash magat nikinine. Madapain manasla. Finnekel Jeffrey Dilfes. Siamit kulacnsap lash finne never semit. Katakilen be. Kikata posak kalemye. La el manaspe kipel singi. Mitlash inge kaya wigatyang. Inche tu in pranashun. Inche your miraculous healing. Comfort. In esta excruciating pain. Kaini no ye. My orelelo sin kisin siya kun. Napay kumash. Mapra inge mayin. Kimolin metlak. Mapalakin no yengan. Akkay metlash. In the bangon melos mako. Los in the bangon makumman ganalosle. Ay nitala mange sikyakish bewo walom. In akkay metlash. Yok na ingan garas na yurum. Kadita pekel Paul ki torn in the flesh lal. Panagkatlal fungila. Kumusin na siyespe mange. Yok na inak fototo yukat kadin syukum. Kadin temash pekala shifena. Ta yok yen siya kakat papa kat ngashe
healing comfort plum inan irin metlashingi inak freshen na sielos yoki na kayo anak kayelos taliki maslalosa finkum kanorek makun fok fararin onbola met makun efaka technology misingi mapalyek signs ka ilya mametaske efaka nupe misingi maingi usipe na sishkatin nan kala finances Kosrae kum tekan diki kati finances akum de ako katla mun kum katsis ya esi panang nakna si kestam tanin sias katin di organic products makum diki finances kanin herbs kana si kanin shama kan gashikat inunwe katle ke masasha yokki na kewa metlash mamdain manasla inkan syuk kasha syumpenganolen kapenganaw yok penanaklash kidaliknadash mamda ben gelbuski belsingi kadaliknadash mamda ke probation kamda ke house arrest ka oye fakama idakyangin kailoski kanawsalaluski masap dalal fungila maingi sikyak penasiloski bewulum Leila listen and learn kungan gashalos kipelsi malos mataki kainin kaya kinge ingan fatoto penayrum kaditagel Paul Silas la keshipin lalal fungilalos in prayer nasum on nasum dalala senin koslalos kikum sa poema supernatural earthquake in kain sikyak mga in kain akketeyac papakalan akilin be amainlan matanfel misingi katakilin amainlan political parties misingi yokfinen merki nanak manas isla ANC digimat kollasha masamos talo makkalimila ANC Kosrae lalmet metlasha ANC kanausla katindaki masiwas pailo lela katnakewa mayakin matkol inkain alena dieten na keninalan met wiyash kamatlash yok katin mas matsiana vinena kailos na kewa mashikshin malik kat ngishege kashalum kat papa yurum ke fun kan sikiyak lakat sham kun United Nation ka America White House ka European Nation ka finne conflict masikyak in maston Israel ka Iran misingi maingi kat ngisheshum kat papa miraculous intervention lom inkan sikyak tapela Paing foshek kat ngisheshum kumin kain awi matanin sien metlasha nakimaswas bailom kadin de patatyang nakiakain ma nisongten mai shredigin maston show shredigin maston church shredigin maston community ka finne kai sisyo kat ngisheshum kat papa ke kalangan dalom inkain utyak nagayan nagayaw makadashwe lankal siya ka en makat matawe ki pelsingi indupsha life castingi o kaya manakmana so kaya mga kalangan dalom inlas nangan fok istan nakin sifalat esta o yan nagayaw ma kat patatyang nagisil nga replace yung magin siya wawo matagam ke fun na yurumme ke mista paye engan paye tagayurumme kenem kat papa kadakulan fast na mit kaya kataya maash kimat kal nga yak room kum gashi kat siyak sum ke pelsingi ni kesta matanin siya na kayawa inkan wikat kimulututa inkan kashalos in wikat pe kadino kaya ukakatle ke kalan gastom katalat ni ken mon shifan nandim Jesus Christ inge sa pekatle amen Mr. Liban belan phone na room lamalap But when we met nagawa ke belching kaksakin kat ke proy siya, we pa proy lan nagawa. Wana ga dakalim yung kadetagon na proy lan nagawa. At least once a day ke lela lan God na shishkaisi.
Agus long boys like digging treskala. Metigi man at the up a break at metlash. Metigi at the life cash. Got the work monitor got Sifacna at least minimum. Now your room, one up like Danny Lakalim, bro, bell told you in Lungse. Battle rhythm Japan and Panga or Yamina got in Oskin Belnago. Got in and on a play got into go, okay, like a castle god. Now, with that rhythm being said, I'm not going to say, slide there. She back telling me Makadashkin and not some focus on the get. She fell low, Makadaka again. She lifted us up the single year. We Genesis, long makers. Again, I'm not getting a slide check at Sifacna made if you go. Sifacna made. Lulap. Upon it, got the guards get summer quarter get 24, 2025. Yeah, no phone chip out on the cap on the shaft flash upon. Now, she fetch up as she back telling me, Mwe long matal, Mwe share matal. Keyword chingan matal, etagalle, fall nage Leviticus up the single jagata lead on a cut matal jipanga, in the monaka wakatin matal. Now, the go, she fetch mark unit chamet lashgan, unit told you, Mashi made a bange, mutawaek mwe long, Mwe share. Long if you go see something unit actually, sing an akuship by 10 shaftang calme, lacing sing an akush nakawa, pagadak shafil at move on the get 2025, 2026, sure, taking Trescal inspiratari, now with lush translation teams go get we all in that long ass or yes, when the Taric summer she get a copy no cost, it a rela pena. Lennon see August 1852. Yeah, sure for getting a lago somla. When walk at Jesus Christ to go. Shunen Kosrae, Metlas Kosrae. Fashion him saying it. By an apple akollah, Kosrae Online Ministry to go here. In akketeyac nukewa. Home not the win of fact. A bang bell read on the get. Me, she fell a lap get quarter singer, we she fell like a unit chamit in an article here. Lacing Senegal makers para la unit chamet ngan, Shanil makers, karas ke wikiyac spangen, pangan feo, I see get bang like a inen LEUM. Genesis long course, first long lacos na get on one told you. Got the likiyac introduction, she got the likiyac context, she got the likiyac akketeyac blongen, form, kaya. Monday, nakewa got the wiowos ke 7 p.m. Pacific Standard Time. Na Tuesday siya kadashkengin, na Tuesday na ke Shenry kataga ke 5 a.m. Pacific Standard Time. Tingin tres ka litaga kaya ang mego siya ngawi course kataga wiowos yan ko marswayan. Phone ka line kataga rhythm siya bang kadin taga wiowos. Na kadashke wikiyac unit chamet sifa pangan ay sigel bang na ke inen LEUM. Wana kadakal na katiga masingan phone tari. Ngayon at taga likiyac si may uskata, si fea pangan si fea marita pangan, nakiyac si may usi na si kum kadin tuyak kesyan ria pangan. Ay siya kakketeyac lang, sige nan ka ipsingan, ligi na kadin tasana ni kesyete na katagam tariti. Agat taga nam tayo ke manted tuste kat ligi afong, kataga si fea kakketeyac singan uskat pa na kadin di shal na lalap si team suko may taga akalim ye, kadin rela sermon lars. Inakyokye alun tawud lash keshenria. Kat shesh na rhythm jepanger. Shesh na broy katlenigas na shesh. Katin mata na focus na get. So, and we come really kita kishinga. I should get a tayak long she we alun na shin LEUM God. I should get a tayak long she we alun na shin LEUM God. Now Tulokan na niyan akketeyac lalwe, met kulacnsap lal los sifil bepakan love fin kofsi. Na Shenry abangan alu ni tawet ekokosil tikin treskali no ilang silankat, aki misle we met niya. Mwe Read abangan kan wiksi makadetaga. Daik ni siyenge, wana kadakkalim niya. Tuesday mo siyenge, kataw siya, kunokan na kemante Tuesday. Lutu ino ilang silankat Wednesday
Wednesday lang dito kada ko siya kuno kon naka Wednesday tosta. Ke tosta kada ko siya Friday 7. Na kanon week siya tari. Katu siya Sunday school ka Monday, katra kuno kon course ngan ke Tuesday Wednesday tosta. Na ngina Friday 7. Kada focus na ke pacl Daniel. Fast na ni kada aksafela ka chibersuang focus Friday 7 kat focus na kaya pacl Revelation. Fast na tari nakachiba taga. Friday 7 kat focus na kaya Genesis, Exodus, Leviticus. Kaya taga na we pena daily devotion kaya kasing ko. Kati nukala. For the last 40 years, ala yok lepel kat tol la from kun menu. Ala yok pel kat tol la from kun uniform faga. Oya faga mo shafla masingan. Inge nakataga bro, we mat nagawa ko sa kating ngatang diye siya okay. Long magayan na kaslan God. Genesis na kay Revelation. Kadin araw malankat magayan na nagadin me okay malankat magayan na. Siya si likiyac dari. Kataga si bataga. Kaya some we fella mantin ke siya nakataga kaksakin kat kya usin mo. Kosrae Online Ministry lowos etaga. Len nagayo. In Lungse God. Katin siya akas makin yamat na kayo. Apangan freedom singan. Nataka akketeyac Leviticus singal dia kanon week siya pangan. Toko yang natigin nataka akketeyac Genesis longon megos so. Ako la pa baltuman, ako la na katsi pataka nage makatram kini kaya. Kumkan sum rewind ni li outline makatlikiya akketeyac in kum nage week na. Ipse meta pangan, ipsiak luwa pangan. Pangan outline, pangan oya makadin nakan akfashi ke baljangan. Ritom siya pangan, ikat na sila tikin treskal akswa siya rimpaye, wik aksingal luo pangan. Na ifing wo oya na kesyendre, pangan sermon ak 1, 2, 3. Ak on kostuak in wikom online, wimetlas ko sayang. Nakafat na po la ritom siya mautagang, nge nang asum li outline siya matlikiya funga. Atakali kunokon ke Leviticus, kunokon ke Tuesday siya Onan shal si panauta ka team so ko bonan from kunya na anan ta outline ni sermon la kang anak ko na nag-send. With that being said, no should pela kunak yok from nag readom la na ka taka kumusi belangan fat nag kuno kon ke mante. If ko Hoy lulap nga mo kum akkelim yale kalem dengan wikum na bana kum fakngan inge na konye. Taka la sa akollah sa pange. Finsak na mo me kadin kain fashion investment kikasalan kadin wikat kimakataskeo kikasalan kate kain sifacna finwangen kalan kat kimakataskenge kate ko fla ngatay kildu denge kate ko fla akatle men masinge it require a lot of stamina, it require a lot of conviction na panangara anaking ata fakim daw kya deman sinmet na kayo mana sinmet siya masin siya kin gaslan God malakin gaslan God na fall na kifakluman la how have we done it in the last 40 years kum ka bende kisien siya kin when kum kan gatang nalifako mosil de patate taan yesus apsuko fakuan by akkelemia nang akkelemia na siyum aban kaksaklak ni God game kesben ke kom otoylam nu jak kulacnsap singe kom dena me sifac kom dena uchak na mana kumin wipetale kuyo ma uchak tari na kean uchak findena inconvenient na sium findena convenient na sium na kom atuwot namta shuksi pelan silbe dawile rather kom ralan kene klomin sum na kelutut pacl in some long year and makatutut kaya Israel, Jordan, Egypt, some na Kosrae rela intern lumtawe in kain verify kikatama mga kalamima ngali na ke malpractice marekne na ba tagani ka champion kin na ke ikasala ka nga fakin na ke ngat mali makatash ke finansiya tal misinging siya at lasano naksyo sila mga katamit kat sa ano pa som na kilof kiel dala daring yang nge
Te pa ye. Te pa mo kayo na. Agat kiwrek control na kayo. Matay ko siya control yung masikyak. Siya yeo. Pangilya si Masha. Malan ka. Te malan matsi. Na panang pels na matsirela mo malal pa masing ngayon. El si na unilya. Mante malal. Te malan mat pa masing ngayon. Malan ka. Na panang nakakastan ka. Dila me kastan ka. Akketeyac na siya. Katinikin katito. Katito ke. The effing inconvenient na siya. Nakatran na katnikin. Kat selective ke mga kataro. Para lang yun. Katefalin na kan sila prestansi mo fact. Oh, I didn't have sex with that woman. Mayakem, tanya kasi. That woman, this woman, that woman. Ngayon siya katinin na lawyer. Wangan sa mat, from sa mat. Makadil fact mo, makulug siya. Mawusi, tamasik kaya ito kimalan kata ba? Katinta ka, repent, katinta ka sokol, katinta ka. Kaksakanan. Manil si Waspay is faithful. Ito ana, ngakom na lipan. Matsura lang masikuyuk na si Ish na katisam mo tsingan kat kapendeng itang silke pesi tukat ngateng. Anftotole, lens slash sinagi lens tan kata. Nakat finte suste na pain ngan, there is no way kadali pakotin lan kata. Nara pedal rhythm singa taka na siya katin fast na mit. Kataka katsum lutela malutut nge. Kung na siya fact check ikata. Temo ita pa fact check ikata. Kata pa fact check ikat. Kimakatutiya. Nara mana pesi patash ke nga mo yan kayak na sin matutiya. Elu peli kimat na kay wasay. Rakta kastan gata futenga inain sisielik. Nakatera kimatan kaksakin katara mo itan maul. Pangan masih katash ke. Nakikat pa si pakotan na sikngan kan katangla. Mga patatyang na ke nga willingly taka ramang aske tan ke ka nete wiyam ta faking ching taurek malala pa talyang siya ula sa ako kat la ako la mga in ke ministry sing ingan fale katash ke ka shifan na ba nga kaksakin kat lagat kan ta ni parang at to in fact kulon sil tamtalen because I know what it takes for a spouse into la siskesh. I know what it takes. And I know what it takes to front load this. In some sisla, na kaya ni, siya pala kung nga wait, sakta sa falle, pero nga sisla kimasing nga. This is so deep and wide. Naraklan sin kat, I look forward na kay nakalong ki Leviticus that fast na na fakatruang na kay Genesis. Kulang malab, lumistilipan. Tartamit. Tingin kung kulang malap ke kasi nakayagat kay si bagas makinyagat. May tinga fast na mit na kay si Feongan, ako din tamal juwers nga ba? In wala tingin triskal na kayo. Tingin perle, kung kulang malap, amen, tuwo, kaksakin kat kaya kakawulan ng lal. Paing ko kayo may kulacnsap lan pom. Kosrae Online Ministry, akketeyac ko siya tiya tuwin sang kloy na singkat kaya langkalang lang na shish. Kulo ke wiowos met vaker karulan. Kulo malap. Nakatliye be interesting lesson. Tamle Johnston balik tuwa. Paing ko may show lo manen ko mas munan be kulo malap. Tamdal Fräulein Kefes tuwa kaksakin kat ke molas. Kulo malap ke arslan met nagawa ke common lowosan. Kosrae Online Ministry daga kuno kon shemit ke wike bange. Esam kat likiyac from lo chika Sunday school phone. Inge nagadet ka likiyac kasi kuno kon nge. Monday, Tuesday, li relevant sila na ke outline si mga likiyac ke week na phone si mga. Ito ka ke Sunday school lowosan. Nange kat focus som na ke lain siya metabange. Tune lang singalon course. Siya pay kaya at sakta wana kung watch di ito. Schedule kat outline niya in fall na ke mga lima in fall. Makatiligas sila na siya. From load, kuno ko na ke Monday, Tuesday pakatera ke Tuesday. Si Sifacna ke Monday,
Chunnan chingalon korspange. Lungse Mwet she Oana kum Sifacna. Lungse Mwet she Oana kum Sifacna. Love the foreigner as yourself. Love the foreigner as yourself. Dai ke fin pea. Right? Fin pea. Mwet po chingan variting aina and Lungse. That's a foreigner. And Felix la pange. Ngasum na melem. Kamit melem ngan taka. Mwet tutwan. Dai ke Kosrae. Katliye la. Even the mwet fin pea she. You love the foreigner. Pange masap chingan. Pange oye chingan. That's not just Leviticus chapter chingan. Dia na. Fos aklusin na met nga nakalim nila. Kat matad si pange. And really fos chingan. Lanfat na sin met Israel na gawa. Kos in matal, tanga LEUM God lowos nga matal. Na metal men matal singan. Siyak la. Timalan fel. Sanctify. El me set aside solely for the work of God. Kat matal si pange, ara mat na kayo wa mataga. Eking met Christian siya, enilain matal. Kan me, makumlong, makumara, makumukaya, malan kat makaya. You are set aside, set apart, sanctified, anointed for the work of God. Pange o yesin nage matal siya. Nakatagal di kadin me Lungse Mwet she Oana kum Sifacna. Let's break down Lungse singan. Key definition siya Lungse. The guy get siya korin singal dolu 4-8. Kada usik tasik background na nage keywords ngan. Taga nage book siya Leviticus na. Taga usik marita. First tolmul nga taga tolmul course. Right lang na prayle kita. Ngayon na let's key in nage Lungse singan. Me Lungse singan. A copy love singan. Unfailing love sima. Fela siya nga taga no 40. Fela siya nga taga furnish siya. Lungse siya nga. Lungse na paya pataga yung kasawang. Taga kame conceived by the Holy Spirit. Born of the Virgin Mary. Suffer under Pontius Pilate. Suffering siya nga taga kaya crucifixion, death, burial, resurrection lang Jesus Christ. And Lungse got nailed some ultimate sacrifice siya. Makame. Takotin Lungse lang God. Nage, kat may Christian na, kat kapasyang nage, kadin Lungse, Mwet she. We are to love the foreigners. Di pa nung tayo finpea, may pot siya pafarang o, kadin Lungse may pot nga. Kamay tutwa siya patakangan. Kamay punglap, kat may makul, may ponpe. Kasal-sal siya pafarang, may sal-sal siya pafarang nga. But Muslim si pafarang nga kadin Lungse. Lungse singan patagay ke siya koran singal to lufa siya na kakalikos. Love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It does not keep a record of wrong. It does not keep a record of wrong. La may tara kuluk na siya mensis. Manifo, man kumisusta kang man God. A copy love si matagay gasao, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Tema fela palang siya mat Christian na takamta, molgin every day. It does not keep a record of wrong. It does not delight in evil, but rejoices with the truth. It always protect, always trust, always hope, and always persevere. This love never fail. Bangan lang siya, bangan definition lang. Mekan men lang siya may siya. Wana kum Sifacna. Love is patient. Love is kind. Nanak na phone na relationship siya may na kung ako kung nag-foreigners na. Katsumli outline ni kaya. Katsumli me Genesis chapter me longolong course. Katliela Isaac was a foreigner in that foreign land. Gerard na Persipa. Me a people like we might call lalo, we might injengan dali na.
tal sokshin foreigners singen elo sara kuluk foreigners singen ay shit nangako offrun kadin nila as Christian as followers Jesus Christ il fela fa mo fela singen sangako Evin gum Lungse fela singen kan me din Lungse Jesus Christ fela we are in this world but not of this world my Christian Now, the transition na masap si Mayoki meta. Tagata na akia kitari masap si Mayoki meta. Exodus saptalongol. After 400 some years in a foreign land, God tells that the great prophet Moses, well Aaron, in redeem those in slavery, enslaved na kakokalal Pharaoh. After 400 some years, siya God in fact na siya in some future time, metlo under Pharaoh. But the history, Moses Aaron, the great prophet, Michelle Talani ke Mount Sinai, katil sang Exodus long old, kaya na din read singan. Masak in fellows laliki, in akmatalyelos, in sanctify them, in set them apart from the rest of the world. Naramel sang the 10 Commandments. Kata ka rete la mene ka pas na ke Leviticus singalia. Esam katas ke Leviticus 22. First 5 book pangan laws of Moses, simulation Moses. Penta 5. 2 scroll, 5 scrolls. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Evin kung lang si masap kung daga na ke. With that being said, kata ka riti. LEUM God siya kuwos alung na siya. Siya uskos meligi felicia. En siya makuwos ta met Kosrae. Long masing fostolo. Nikom siya nagkatsaya. Nikom marana siyong katena masolela. Kakatena laman ma on in kasaw lang. Ka ma on in fela din. Ka ma on in kof ye fela. Nikom si fenay pas na selos. Korek man na selos. Ta nga LEUM katlom siya kat lemtal lai makuluk lan papat tama na findalik nato na ke fulche aktolo akako selo siya sangaya ara kalang na sin siya selo siya Lungse nga aliang masaplo niko maklu fongtunye inen LEUM katlom the LEUM kat LTM what Tia mo wangen matan elcha aklu song ten yene. Fin kom dal dia fos me told you na gate course. Some kun vertical relationships in God. Na ngena gatang na fos algus na ke singal siye. Some kun shapot sing. Katiki background singa in ka Leviticus te som na ke New Testament ke Gospel almeto Mark and Luke katindi la me masap si Mayoki metin. Na fos told you na gate course, some kun vertical relationship makatin nilang tagay, meti man na kayo. Fosal kus na kasingal siya, some kun esam yalan siya pon inak matalye. Len on course kumin oret ma, aru oret malum na kayo. Alen siya ki course siya pat lan LEUM katlom. Nik kumara ka din oret ma, kum ka wen na tum, ka en na tum, ka mit kulacnsap lom, ka mit matayin kulacnsap lom. Kakuso na tum kamit siya lom siya matayin kalkal lom. Tayin lenon kors LEUM ka dila elorela kasaw fela mea amit na kawale mong na kelin akit kors to oing LEUM ka dila akin suwi len chapot ya matalye sifit pa nakalwani after 400 some years enslaved na malal Pharaoh kadils pala Moses len siya dala may teacher tik na dil Ephraim the choose nakadena ang breaking siya Sifac as makinya got la Genesis na reflection electricity met tolu ko grouping tolu ke meto group siya meta pa tram pingan na ke choose aklu o Gentiles na aktolu the church pa believing Jews and Gentile papola the tram pingan me New Testament. Focus la ko may nga kadindi na pa. Lagate ka samram kin Leviticus kadindi ako makatel sang nasin
may choose ngan talik na dal Abraham ngan in shelalos taliki matan fel shayan na matan fel Canaan matan fel eat matan fel Ammon matan fel na kay shayan ngan el usi masap ngan in sanctify set them apart at matalye when let's stand them up as a nation of priests el fana ta usi mat nyam ta sang masap ngay lo sin akollah na kaya likiyac siya may ta kalan akketeyac likiyac sa singal yang kat matal si pangero kat ena ka din matal masap mal sang na sin matsyungan akom we are in the picture tasum na manik ta na kaya when we need to come behind the cross where Jesus la konekiye ma kadil ta sang na si Abraham ke chan singal yung through you Abraham I will place the rest of the world. Every nation would be placed. If when footage from get Genesis told you for single maker have to go phone narrow Jesus Christ. In cash of my little chimata lift to single year. She first told you like a Kosrae God, vertical relationship. For Salgos like a single cheer to go academy shepherd. Could they break that down? The first single like a force sayang na ke force singali for hakalami horizontal relationship siya Lungse kademet shepherd and then horizontal kadin Lungse matalan lar wana kat Lungse kat Sifacna ro evin kat Lungse matalan lar 10 commandment fat na sin choose kamet matali pram nga ang force me singalu sanakin babatomom and inakyong taleno min post fin fel si LEUM lomel short na siya niko makmas Finkom te mas kan me kom te naro unie Mwet. That's the original relationship. Kom te ka Lungse ka de met shepherd na kom te ka sanakin ne babakyum nikom akmas nikom kosro. Finkom te kosro that's mean kom love your neighbor. Esam si fe si maka tram gunga lifti ka singal ja kadin Lungse siya Mwet share. We are to love the foreigners. Kadu should me definition ka Lungse singan ka siya korin singal tolu for sakot na ka algos. Inge na kataka liye na pa masap si may na kadin ashkan katilaki na sin choose ngan. God relate na ka o yang ka eto ka fonyak le ka New Testament kel Jesus Christ. Tasakta skelong nikom akmas nikom koso nikom pusapar nikom kaskas kiya plain matalan lom. Nikom rap koy lomsin matalan lom. Nikom rap koy matan kian matalan lom. Kam met mugul kulacnsap lal, kam met matan kulacnsap lal, ka kyaw natal, ka os natal, ka katena ma lon matalan lom. Katako na ke Leviticus, Shefien singan, manina kadin ta kanike, masap si mayoke met katin ka pasya o yes, singa metigat som ushe akketeyac platngan. Masap si mayoke meta. Jesus daga week after working toward his ultimate sacrifice tagal ke metal long luo shin pa maxing a luo we looks up the singaw she lawyer ne according to the account of Gospel of Matthew but just like masap singa tagang Jesus me masap si mayoke meta na Jesus to book ke metal sapta long luo first long likiyac na ke angaw Jesus el fat na shel kung fan lang sila katlom ke insyom kuewa ke nganyong kuewa ke nankom kuewa Paing masap si mayokom met a yokshbel met. Now we've got some liye 10 commandment. We're talking New Testament. We're talking New Testament. Kat falok the liye mas liye ke fostolu na ke ikos ke Exodus sapta longo katin lang siya katlam ta si bang. Jesus el tapuk na sin lawyer siya nga New Testament. At Jesus el fat na siya kung fan lang sila katlom ke insyom kuewa ke nganyong kuewa ke nankom kuewa. Theological principles behind fostolu ne ke ikor ke Exodus may takang na siya Moses Aaron in fact na sintalit na din katingan bangay. It's vertically katin lang sa kaimit. Kadin lang si katin mit. Nataka akalami Paing masap si mayokom mit a yoksupel mit. Masap si aklio yoksupel weapon na masimetan pa
Kung fa Lungse metalan lum, when akum Lungse kum sifen. Nagatsum die me, fossingal yun ke fossingal it ke Exodus magat riti vertical horizontal relationship simataka cross intersecond singanta na siapat sipataka ike Exodus saptalongol. Fostoli na kay ko samsam kin vertical relationship Lungse kademit. Fosalgus na kay singal si samsam kin siapat. Singal yun na kay singalit ko sakalam me kuminte pusapas kuminte koso. Nikom mas, nikom koso, nikom pusapas, nikom kasas kiyap lain metalan lum. Nakatliye sal na lulap singan, nake oye si may na akketeyac kikadin taga nake diftaga singal ya, nake mitlutu tarsa tana, sisel taga akfonye lama singan. At sisel fak na sil, kung fa Lungse LEUM katlom ke insyong kewa, ke nganyong kewa, ke nankom kewa, Paing masap si mayoko mit, ay yok subeo mit. Masap siya akluwa yok subeo, wepen na masap si mit pa, kung fa Lungse metalan lom, wena kum Lungse kum sifacna. Masap na kewalan Moses, e maliti na kewalan mit pala anye masap luinge. Kadin Lungse kadin mit, kadin Lungse metalan lash. Katsum liye theological principles si madaga ke, fosal gus na ke singal siye. At matalya len chapot. Where is it in this great commandment? Ke New Testament jima. Jesus Sifacna sang tupuk lawyer silang mit Pharisee. Pia. Jesus tol la chapot siya kami. This is very important. When there's misinterpretation mataga ak fosya klitilan last na sin mit Kosrae na mising. Kadin Lungse kadin mit fosal gus na ke singal siya kalam me ak fletya len chapot. Lenakit kos ngamong le. Fos singal yun na kaya singalit kos, nikom koso, nikom pusapat, nikom makmas, kain mangan taga. Vertical, horizontal. In full one vertical, horizontal singan pa siyapat singan. Napiya na kaya, samsam sila Jesus kaya, metolong luo, faston ng likos na kaya ang ngawal. Manid pa, Lord of the Sabbath. In other words, kataga te mong leke lenakit kors, kataga mong leke first day, second day, third day, fourth day, fifth day, sixth day, seventh day. Okay, it's been new covenant si mataga, ultimate sacrifice si mataga, samsam kin masap si mayokumit nga. Jesus himself pa, we need to be Sabbathing on. Guys, Ipruse Sabbath mean resting ke kas meriga. Tako na ke kas Kosrae na mongla. Kadin Lungse kadin met, Lungse metalan lash. When agat Lungse gat sifacna, in the context, in the theological principle of we are resting our life in Jesus Christ. Paang kapashingan. Lungse kadin met, intersected pa Sabbath, prefiguring Jesus Christ pa mit na kayo ng Sabbath, mong le, rested on. El Sifacna fact, taka, mong le, ma yoke is light. Now with that context, with that biblical context, mga taga samram kin masap, we definition Lungse, kat kayo move toward taga akketeyac, Leviticus sapta singalya, first toningol na ke toningol litkos. Marit na toto si Paing. Na wanang akal niya biyan niya. Leviticus singalya, foslu, kat matal si Paing, therefore, kumina akong matal. So love God and met, resting in Jesus Christ, mantin na Henry, love your neighbor. Nakatagal na Sifacna singa na, Lungse may siya, when akum Sifacna. Lungse may siya, when akum Lungse kum Sifacna. Love the foreigners as yourself, which really, the God can New Testament on the na, but definition si mapoli likiyac ke sheer koren, singal dolu for chakot na ke alkos. Lungse God, resting on Jesus Christ every day of our life, Lungse matalan las wana kat Lungse kat Sifacna. Jesus pa cross point si matagal na ke kapasya kat na ke matalan las. When Jesus ilme,
Lungse. We are resting and Sabbathing on Jesus Christ. Nakataga liye or sapta long ikos na phone nage pushing a Leviticus. Having got liye ipshemet, of course, fingat split in half book sapta long ikos ngan. Sapta sinage sapta singan megos approach. Masap makate likiyac na sintalik na tingkat ngan. Akia masapan, this is the only way you can approach me. The only way you can approach me, kat matal singe my way. Para kung sumliye sapta siya, sumnake sapta singal makers. The only way to approach him is to sacrifice. Aral taga hakiye, burn offering, meal offering, peace offering, taga ke sapta, ako siya make ngan sin offering. You got to offer something to see, to be in my presence. Main kat matal chipang. Kung di kan siya na taga utya, if in kum niye sapta singal ya ke Exodus, final so ko ma le taga sam sang masap ngayon, tiana may tutyak na kaya, machi utyak to pasal la mi siya. So this is it. Kat matal chipang. The only way the Israelites can approach this God is through sacrificial system. Na laki a sacrificial offering, we oyen me sweet savor offering, sin offering, we masap na ke offering ngan ke sapta sinige sapta singal mekos. Sapta singalon kos taga samram kun Day of Atonement. Kat kan tu liye oye singen na Day of Atonement singe pa me pelchen yeshe I priest Aaron, I priest lan med Israel singan utyak ni ke en matal na matal ke lom nuk tabernacle singan. Bellal siya Solomon pa temple siya Jerusalem. I priest singan utyak rala me sacrificial strang anin siya na manas ke metiga utyak el siya na manas ke makulukwal chvena la utyak represent matan fel Israelin siya na manas. Now it requires blood. When mola the blood. The first 15 chapters, the only way you can approach God is through sacrifice. Mentioning el prefigure, foreshadow imagine the New Testament, like Emmanuel, like sacrificial system, the ultimate sacrifice, the Jesus Christ. Sa taka kapasyon na keme, kadin lang si kate med. Fos tolu na kay course. Fos algos na kay singal siya Sabbathing, resting. That is said. The Ten Commandments. Fos algos na kay singal siya. Sabbath singan pa siya. Pa-perfect lamb siya mataka. Sambang migilya. Son sapta siya fos tongol niya. Sabbathing, resting on Jesus Christ. Manil taga fulfill. Masap na kayo. Lal Moses siya. May from with pacl na kayo. Like I got resting on Jesus Christ can get Lungse sima pakakteyac sima taka shal ke likiyac ke feasting or likiyac ke sacrificial system nga. We're automatically online ka de uskat ka din Lungse pa mutalan. That's just the flow of it. Tasok ta umtik kain. Taka egin mokum Lungse God resting on Jesus Christ. Lungse matalan mo mamte Isusla ke ngan kat pa approach ta ka ke Leviticus nga approach makatil sang na sintik na din kat nga ito ka phone na nasikum na the only way you and I can approach God in 2025 is through the sacrificial system established complete by Jesus Christ on the cross. Nasalaya Leviticus sapta sinyan me the only way Moses, Aaron, and the rest of Israelites in approach God but through burnt offering, meal offering, peace offering, sin offering, trespass offering. If all, when the get channel sapta tolu, fall of man, doctrines of fall of man. Kataga liye maluto di kaya, like promise may dakan na sila prema, taka sila renewed na sila Isaac, fute siya may taka keme. Born, conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. Shalaya mga tari. Kataga phone la, me and you have no excuse.
progressively in Leviticus, there God is working through human history in that linear history siya Genesis, Exodus, Leviticus. Akto di ba kakketeyac nga 2025 looking back linear human history na ako kitari in kanigin molds ko fan nagadinte wana Muslim at magadinte nga we are the love for foreigners. Tagadindi oyen lalal fungi mataka ke oya sima reteke Genesis ngalon kor. Shell chera e prem lo shke shvena me ushe lal me metlalos na ke plan lan katte la me ekar slave woman che akketeyac relative che pang Ishmael nemishenge klik natal Ishmael we klik natal sha Isaac chat na malat nemishenge chat na arsh elia nemishenge pagatin again Iran and Israel nemishenge. This is still ongoing since Genesis singalon course. Kadashike June 2025. But more than that, the only way these people can approach him is through sacrificial system. Nangakum tagali pitch na phone sine taga shalla Jesus parking kenek sung. Teo atonement sine taga ke sapta singalon course nagat sum li from sapta singal eat course nige sapta longol eat course inaksifila me background sine at na masap na ke holiness sapta singal eat course nige sapta me longol lu masap na ke holiness sine pasapta singal yeshi kadeta reading pataching na ken. Fingom from reading sapta singal eat course first sine ke sapta longol eat course akallah na pacl laws of holiness sine na sin Mwet. Sapta longol sina ke longol lu akallah na sin holiness sine na sin Mwet tolingan. Nakataga na ke as to the offerings. Me holiness sine si banak akallah in shiak le managawa na sin God. Pamatal sine. Komte ka entaka miximalan fela na ke oyema akallah ke masapan katang. Manaka was just shiak na sin God. Agad ka akketeyac mangan usi application sina ke mas magat fintrack ken na ke popular to mas like room sapta singal lu. But with that in me contextually na ke background si ke Leviticus we masap si mayokimit na ke Exodus longol na ke metal longol lu. First ton ngol likiyac na ke angaw dagat na kadin Lungse me foreigners kadin Lungse me che. Lungse me che when akum si fan. With that being said, bangan marito. Dat ke fos tolngol. Liang lain shapot esanakin en mamete lo salu na sikwe. Shapot si magat breakdown ngin na ke na sikom pelchingan simir siak mga na sintik na din Israel. Ngalem God. Fos tolngol siye. Niko som a shuk kashin kasha sin Mwet siya sham na sin nganin Mwet misha. Kos finora mange kos fa tianestas. Ngalem God lowos. Akallah niya sa lowos na sin Mwet matter akfala chelos. Kosin akfala chiya akos masaplok ngalem God. Niko sa kuluk Mwet siya matayin and she was. Araw na silos wana ke kum araw na sin Mwet Israel wiyom. Lungse los wana ke kum Lungse kum si fan. Abangan na si mataga ke kita ka svelas na misengia. Lungse Mwet siya wana kum si fan. Niko sa kuluk Mwet siya matayin na si was. Araw wo na silos wana ke kum araw na sin Mwet Israel wiyom. Lungse los wana ke kum Lungse kum si fan. Esang la Mwet kusta Mwet siya in fel itcha. Ngalem katlobos. Nikos or katashik na sin katena Mwet kekos or makin may shikasha kikiap. Ke lusia, ke toashia, ke pusia. Or makin may pound shuos. Lapan toashan in paye. And may shikasha kan in shuos. Ngalem katlobos ya ngas actuos uskos me liki and felicia. Akos masap
nakawalag manakawa nga sapkin na siwos nga LEUM God pangan me sakuluk tigin pangan me merit na ge me Leviticus sabta singadya faston mo na ketong ngulit ko singan nangena inwana pel nagewa inwana pel nagewa patsum broy fakulon sin ka tigas mo was kapnas we broy all them got flat no got much share na room to kesben pakot den yoklom kum na kia lucky got metigum created heaven and earth kum na redeem mi ka titari keshan when na tumralin kenegin nanapnas na shish when click natin God Israelites were enslaved na sil Pharaoh kum some redeem through prophet Moses kaya taga nage wala ang sashit na the great of all time Jesus Christ Sifacna God in person eldaga rala kishe shafla she ma ushe mo mapatpa redeem no fon na slavery lost na ke sin masikyak ke chanasyak to tolu katina ke fall of man akat Srui kaksakin ko makat flat na kaya mushin kanik in mo na shishkai shi katile me matkulu akum taka nati gatle kumakshi washi gatle kumrala ka chibay shusta kang onman ka inge na katindi principle ka theological principle matagal ke Leviticus singalya kadin Lungse foreigners when kum Lungse kat met uskat meliki makuluk lash modi gatle Srui kaksakin kum ke managawa proyek in Jesus mitlang lash amen kaya kada sumakataya tigin nga ito la kung pa-master ke Leviticus or nga usod kung nakyok yung background siya nga taga first by first which will not take long for stolngol na ketong ngulit course tamit tigin nga sumakataya mo ito mitlas ko siya kata siya la doctor ye master ye background siya ke Leviticus na atsum namit at kilo manlap kaya sanmit na gawa tigin dress ka nga usod pela fingum kanta ko kilo manlap Mr. Libanale ngawim tan singan jiwo kya akketeyac wolomam akketeyac Leviticus-an kattagani na lutut kun buksinge buksyak tolu ki pacl nata siya tangamoyan sima kasha iya ke relapsas na siya pa saptalong ulit kos pakengan siya kalik tripit kos pangan siya oyan framework makat direct maganin mo fshas na siya kaya buksingan nga mo pelpos kada kalimila anakadintalikan takono lesingan kisye kafa mungumkan kang metol fulat nan hulwa singan pa atonement singan Leviticus singal itkor fa singal si singan pa usena siska dinetala manage o mas mo ulgi ashake ara singan pa ali elti picture si Jesus Christ ata bring it to a lower shelf nage ngakom vinsum na hospital there's released that na temperature la siya vital sign nage blood pressure la siya dahil connect la mas fagas siya dahil na sum ke siya dan lila get white blood cell red blood cell hemoglobin hematocrit hemoglobin mangan kay wine mo sang connect la mat siya nara siya si ben nangan pa daw susfin long siya si ben na mawuyak ki foko ki makuluk niya nakadada ko may inakataye ki manunaksingan nakadat ka pa nagi Genesis ki saptalong lumekosyan nag-Leviticus mamdali Leviticus mo this is how you come to worship the Lord mga na si mga likiyac naklumalap kaya akketeyac na wala lawi si liban na nga I'm looking forward nagi may
first lal ma takay nakatayak. Nangan wala rin Paing coast na kayo madaka. Kasta penge in akilen gawos. CBU for Guam, daka Finanya Everett, tamday Pokila Nathaniel, tamle Loti Lango, la Arkansas Koye, na Marcella from Kona, Mela K. J from Washington. Nakoskewa matagangan, aklen koskewa. Lulap ki taga lowosan ngali me lagos taga rabasak mga inkasikat. Fas makus singan kada taga penagain me katin dutut peke. Misilipan nga mo me ale kung taga katay ale kalam nga look forward nagi me akketeyac ki Leviticus nga live osan. Fasi lang vlog na yun. Lamalap. Sisaktu ke of vlogo. Kung gulo malap tingin treskal ke akyok chisingan. Nakata som first by first mta ke fos tolingo. No man. Natako fos tolingo lakalamyangan. Liang len shapot as an akinan mamwet ilos alu na sikwe LEUM God, of course. Wana kadakalam nga udagat na rin God nga lige so yang fukuto 430 some years post la kanin God finanicha. Just think about that, generation after generation. Ilos wiowos na rin God il so Michelle dala or magana Moses siya Isusla finanicha matala weapon away el wunia met Egypt siya kindness the median el yisunya al ngaul God il makanal som flokonal ma. El tafalu el sang tamlel chiwelingan siya Aaron and well elos somjelo usia metlaling ingen da laki masak ne tako alle manak la na pai ke Leviticus itakyan ke Exodus tako akollah ke Leviticus inu siya masapal Moses na ro tako fostol ngol liang len shapot esanakunen mamwet elos alu na sikwe LEUM God masap ne nation Israel God Shellusle likimatan fel na kayo wasya sang akwakla masapalos nganin uke makum kain tun singa fostol ngol ke Leviticus nga fast forward taga na New Testament wana kada kalamya shapot there's a lot of misinterpretation going on yot na mitlash ke 7 days katya kulukye kada kes makinye Nataka phone la kailan nakit ko rin mong le of course foreshadow prefigure ke wala si sima anin mong na lakoma misenge not on Sunday not on Saturday not on Friday Thursday Wednesday Tuesday Monday go refers that tibangan lain na tibagat mong lagya ultimate sacrifice ma shik like Jesus Christ Shabbat. That's where we are resting in Jesus. We're resting in Jesus Christ. Mandinigashenri. Nakatakalu na singkat. Yeah. Yes. Esa masap siya may dapat liang lang Shabbat. As nakinan met ilos alu na sikwe. LEUM God, of course. Speaking through Moses and Aaron in acknowledging maton felt Shemale may stand up as a priest, nation of priests in faculty in the rest of the nation in Belgium. Now, when I kalam yung background na Nietzsche, post la kanin katwe. Iluselos me. Selos la sang masa. Akum taga, na New Testament, wala ang sashes na pataga akfonyela. Masap singal da dakyan na sin Israelite siya kat liya fosal kus na singal siya siyapat singan kat forward nige ko sum nige channel si singal yoda na through you Abraham na bless the rest of the nation rest of the world katagal liya kala dia sapta tolu kala dia sapta ako hakalim nila Jesus Christ pa ultimate sacrifice. Fitashi fan na may ushe kadin kain me rest.
mong le shepherding nakat bia mong le singan sin sias kai simen efo man kat ngon chi bang kat alu na shel kein sias men nganas men kat ngon chi bang wana sona ko fosong la ko academia. The only way we can worship God is in spirit and truth. Therefore, man kat ngon chi bang nara nga ko metago dake masap may takinasin me tik na din kat ngeke fostol ngol kadina kadin apply na siya theological principles may utaga na si kung may extract ke masap ngayon taga na ke tanana morning on by na kadash ke masap sa siya therefore everyone must be born again in the spirit of God when na Jesus la kanamisel Nicodemus ke sapta tolu ke gospel lal son sapta tolu fostol na lime ko sa kanamye Nicodemus in me, may siyas la ke masap. Kadash ke masap la lifti ka singen. Ka pugak tolu. May tlan nifay singen. Siya Nicodemus ke fosimit ke sapta tolu. El represent Sanhedrin. El represent me top of the line. Court system si maliyang akwaklan may choose ngan under the Roman Empire. El siyas la ke Genesis Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, walang masapilite ito. I'll force you, catchy Sifacna silingan. Nicodemus, truly, I say again, unless one is born again, elitikan nilyak na get God. In other words, you're not Sabbathing on Jesus Christ. You're not resting on Jesus Christ. Leviticus sabta singalya fostol ngol, liyang lang Sabbath. Esanakin and Mwet elos alu na sikwe nga LEUM God. Taga na New Testament na alu or ken siya kay siyem. Te lako, te makum nukum, te rosanin sifungan, te oyangan pa kadaliye matal singa. Kat matal singa pang aro kun matal. Man nga matal. Foslu. Sapta singalya foslu akalamyang. Elan fat na sin Mwet Israel nukewa. Kusin matal, tanga LEUM God, lowos, nga matal. Taga na New Testament, me Rome sapta singal luo fosye. Me tiga fat na meta. Rome sapta singal luo fosye, akalamyange. Kemainge met lidi alala, kesupen pa ko na laplan kat na siya. Nga kaya na si was kusin, esko was siyang si fena na sin LEUM God. Ngayon na siya magkisya mol. Matal. Long machingan. Siya magkisya mol, matal. May akin siya oyel. Paing oyen alu paye, mafal ko wasinara. Long machingan. Pang alu paye. Kadin offer up our bodies as a living sacrifice. Pleasing and holy to the Lord. Holy. Katrigat lang na ligi malanfel. Man kat matal si pang. El sang ka din mixi malanfel na man kat plem ta si pang. Na pi alu am singe. Paing siya kay singe. Ngamnas kat alu na singkat ke me. Ke ngamnas. Dihil ya makum nigum. Ena ka rin tuwi. For the last 40 years, kat nta sambram kun uniform mga stop. El yake makat nigum. El yakin insiers. Kamana pa sila kat sela insiers. Matene ke shenri resting, sabbathing on Jesus Christ. Kakat som sabbath. Oh, government. Kat mong le ke kampek of free association man din ke sette. Nakataga tuyak ke shenri. Kat fatuye matane wilu buven kat fahon palsheto. Mana pwede sila kat offering up our bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to the Lord. Biya masigalash kang.
For the last 40 years, manapay sila kan offering up our bodies. Ano na sila gangan? Kagatagam ta sasol. Tawish uniform sila. Yung kuminingkato. Paragat may mas masyengya. Paragat force na paingin na. Paragat klit na tas nga force na kataylik for a men. Malan may patakauskat. Pialu gangan na pay. Manapay sila katitala makan men susta gangan. When katin fat na sila. Moses, Aaron, liang siapon, as nakin met lowos, elosin alun na sikwe, LEUM GOD, taka na ke New Testament, New Covenant ke Rome saktas nga lu, foshe, offer up your bodies as a living sacrifice, pleasing and holy to the Lord. You therefore must be born again. Kad ina na din susta ke ngan gat kadinale, alun na silke pay, ngan na pay. Pangawaya may nakadinaske. Nakadasom, shut na fast na way, katilin siya was na siya strayefo when we're resting in Jesus Christ. Mantinike siyempre, in siya, shapating, ito la, we cannot do any kind of living without God. We are being sanctified. We are being set aside for the sole purpose of God. Katishidba uke malan fail okay. Som negotiate Washington. Ayan siya na yung shiny. So matang kis na sin may nga kaya mantine ka set na taga nan ka din kat lali pre magic shake up kat si masam from na rala man ka walking ka shaw fail kaya call like kataka. Siya kate kiepo. Nara katliang siya Shapachingan pa Jesus Christ. Jesus was not made for Shabbat. Man was made for Shabbat. Jesus pa Shapachingan. El pa karnin man nukewa. El pa inagarin mong layoro. Now the only way you can rest in Jesus is man. Repent. For lauli aklalad fungi. Lalta ka misya ka mulong. Niko som shuk kashin sin mit siya from na sin nganin mit mi siya sige nan ko ipsingan kos finora mainge kos efatia niceness ngalim katlobos sige nan ka definition me kas masisaya inutut mo sige long ma siya niko som shuk kashin sin mit siya from na sin nganin mit mi siya. Uy, panawrik naman. Nga pasok na sok mo. Kusaya na punping mo. Kamay nga pa-ayri may root nga. May masyal. Kat sumshem lagi kofa. Kat sumshem lagi kasa sin Mary ke Shane. Ini kat mal ka nila. Kat singa from na wala. Mana kumain ka sa fellow. Pangakat siya kat kulacnsap iyo. All authority in heaven and earth has been given unto me. Kung nakiwan ka siya, fella baka or makin nga mit Christian. Kasi may langan, let there be light. Pamit Christian or makin nga. Kadil we got siya kain line God. May nga pa sum na sum. Matayin masil siya siya Honolulu. Alam mo may nga mas na sombrella. Long sam nan may nga. Long. Ako ya kat sumliki akwaklan ka dara alya pa na fashion nga kadin fact na sin click na natal nga Israelites niko was so may shuk kashin sin may siya from na sin nganin may mi siya as may truk siya kung som nila as may punping along mo wala may machine katmang katil te elyakin mangan kattaka na New Testament na kaya akwaklan or malad ministry like Jesus Christ on wala pa man nga nasip ko mo siya nga siya penakat siya pang
Evin kat Syria gigang online kat nga na pa ma Ephesus sapta si fos singal dulu singal ako sa kalimengan. Katin we kat wang matkan line kat. Talkain lipan kal likiyac ki ko we. Kal munum som na ke fo ko lipan tasak ta munum de kain mi siya fo. Man moliak ke nganun kat the Holy Spirit. Wang matkan munia. Araw enan wan siyang lakum mat Mano siya flok na nag-focus ta. Nganash, in the spiritual aspect pa yok siya mit. Man morning nga na pamulo, according to Rome sa talikos. Mano siya curse siya ki mano siya. It already started decaying since chapter 3. Nganash mi siya, ara siya fact na siya Nicodemus, eno kung siya pa, Isusla kang online God. Nicodemus, macamam siyasta kang masabal, for siya. Ngayon, check for ka na kayo siya nakiyac. When Jews, with Pharisees, with liang masaplan Moses nga tinali spiritual aspects of the new kingdom of God. Siya in siya, kadina kadinalo na sin God kain siya. Man ka Isusla kang online God, man ka ngon si Pepang. Na kung for siya sin may onwa kong lemo, may siya onwa latlik sin tungan, you better start thinking, re-examine your stuff, stop. Siyang sin ma solela ka alya lulan met fela singe taka Isusla kang online God katla place ko. The first minute na ke fostol ng lu akalam yang. Akalam sa lowos na sin met mat. Akfalatilos. Kung sinakfalatia akos ma saplok ngalim God sak penataka ngalim God kumelia repetition singe emphasis singe Elakia ngalim kat fak maing. Ngamatal aro eno kun matal. Akos oyalan mitmata. Mitmata lasing ngam melito na sanak makadara pero nga wan lepen ay ningin. Minifo. Minkat tinam ta ke kastan kat. Ragat pile sa mitmata las. Wakat inak shiket inge. Katin lang si mitmata las. Katin is advice wisdom si mitmata las. Nikos Akalim is ang lowos na sin mitmata. Akfalatilos. Kos in akfalatia. Akos mal saplok. Ngalim God. Fastunol dolo. Nikos ara kuluk mit siya matay na siwos. Ara wona silos. Wana ke kum ara na sin mit Israel wiyom. Lungse los wana ke kum lungse kum sifen. Esam na mit Met kosta met siya in fel itcha ngalim katlawos kat breakdown foston dolo na gatun molagos yeda na elusalos me set them apart from the rest of the nation sang masak ngan stood them up as a nation of priesthood na ngena met Israel met kumalgan na kostam da itcha ngauskos me pangarap malaga atangan na ngena kaya kumata kaya akwakula na lak nga Lungse kawulak nga show na sin strangers lowos ang kayo met fash na yurosan. Akfalatilos, ara wona silos, wana kos, ara wona silos. Nagataga, wana gadak kalim mega siya korin singal dolo fasakos na kaligos, masap si mayokim met, akalim nila pangano yesingan Lungse, gadin Lungse, metalan las, wana gat Lungse gat sifen. Siya metalan las. Kaling arsin siya nga San Antonio, arsin Lungse ka, ekadin pel nga wanam tan siya, nga nikaret malala, na ifingar sola som ucap na kalom and in Lord Malalan, met na kayo I come across in that path is the neighbor, is the strangers. Masap si met ang Lungse ka met Lungse met talanlak, wana nga Lungse ka masifan. Pang masap siya. La met sal siya, met India siya ka, met Rook siya ka, met Chinese siya. Manifo, met na kayo were created in the image of God. Every single person, kataga ke Ishmael, kataga ke Elisha, God created equally and loved every single person in this world equally. Pakapas na ke Lungse sin. Eldaga temisya na sin mit Christian, eldaga misya na sin mit Muslim. Eldaga misya na sin mit me alu na ke siya
Buddha. John 3:16, for God so loved the world. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Lungse fell na kayo. El sang may sang siya. May sang siya nga bakit taga-rest Sabbathing on. Len na kayo. Kat arsing po Jesus Christ. Len na kayo. El bao siya mong na napay peace siya. Pastor mo tol lakos. We used to be the strangers. Okay, si ben pa kung yoklan ka il uskat me sili ka di kaya ngonlan ka tingkat. Matalad pun. We are born again. God regenerated. El actual God let justify God. There's been complete sacrifice, ultimate sacrifice kay Jesus Christ. God tilaw kay maman fell. God not yang nagatoka siya lang kat sing there's been pakotin lang sa yok lang God. Nangin agat met Christian kay kung tufogi. Di ba niya tolalayan kay liya may Charles si Bafaro nga. Nagum tuwi Paing a lot. Du wanna assume kung fakya sam lidi kom broy kun machingan nitala Jesus pa inkanikin mo pang makunas met Christian. God so min fighting may tan nakitokosayang. We are to love strangers as ourselves. In pay kat malaki mo inche wusin eh. Kote fufurik sarsurik inche falala kumasom takyang eh. Kung mitala siya Jesus Christ, leo should misla, leo should mo mapat. Di kina kung sumurik mangol, ta sarsuran mo kung pa misevin saksi na. Ta sile may taka na kaya inkanikin mo so kung may gulugil payak pelof ko kada la kung payak peligar diel David concubine egar ang amon nem pa siya 300 700 rala 1,000 siya okay tiban makadal rala akia liel David liel Solomon ko Solomon pang akalim niya siya Solomon Machi makasha pimit concubine matay 1,000 saving pa isang lako pang long siya strangers in your land kat inge nakatin fighting mat kuluk na kayo pachi siya eldaga na kaya eldaga in met to seek to save the lost taka in fighting mat na kayo kadin long siya mat na kayo as we love our own self. If in one Lungse we don't understand what was the cross is all about. Katina liye langkalang craze, pakoten mercy silang got ngayfin saksi na through his son. El may tutwa, el te mamelim. El mapunpe, el te makusay mo. Katli ako may takyan na sila 6 kiel epimelek ma. Dahil din na lang si strangers. Nasiba na kalan niya. Kadil si befa ukay masaplak ngalim kat. Kadin lang siya may strangers. May siya. Wana kat lang siya kat si fan. Nenak na po ay masap si mayokin mit. Siya sila kalan mitar. Nikos or katash na shin katena Mwet kekos or makin may shikasha kikiya ke Lungse ke toarshia ko ke pushe or makin may pounds was lapan toarshan in paye and may shikasha kan in she was alem kat lowos and auskos meligi fel ichap shifil na repeat means of redemptive salvation work shima Lungse matwal ngaliki Shaw lalos enslaved na kaya Pharaoh. Ito ka na siya kumising e na enslaved na kaya sinful nature siya med ingin nakatsikosyak la. Katsikosyak la ingin nakatanda kaya siwas lang ka his righteous ways. Nara yan nagawa ka na siya matalan lars. Strangers nga. Kadin orit makin justice his righteous way. Masiwas lang. Now many
te pa sikiak finan ko sang wait ngan sum na ni pa ka tan lan wait nga da fucking uso pie wait nga karang ina nga masho nga tal pusala uso wait nga lost la machine makemme when one Lungse if in kom Lungse Mweta kometa ka ro ma fos singal me tolu fana ke singal ikosakkan meke Exodus long theological principles ngeta kana ke masap si mayokemet ke ngonlan katin kom kume shuk nine wona sin mat na gayo mette so mara paung kikia pusha pasinra esta malan me o kumalle sanakin in shuwas in akwat na fan na ke masima katita mapai pakate la kala mena sin meti shredinge or makun paung shuwas paung ni in wo level ke justice my justice masuwaslo karangan akos masap na kayo walog emana kayo ang asap kun na shuwas nga LEUM God. So therefore we are to love God with all of our hearts, with all of our soul, with all of our mind, and we are to love our neighbor like we love our own self. Pang masap si mayoki meta ina en wangin mamit mataka metigi God ina en wangin mataka tukun God el infinite sovereign el unlimited kagat compassion na siya no through his son Jesus Christ we're in that same principle same aspects of life kadin Oana Jesus Christ Lungse mat na kayo. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Pangamolo lasing na. Edagan mo ligatla. And promise walela that whoever believes shall not perish but have eternal life. Ni met si ba soulmate. If in kom soulmate, kalme om din ang Lungse God. If in kom siya nga mate, soulmate, kalme om din ang Isusla kang angan God. So you better recheck yourself. Finash elia si mataga fa mo. At the women ngan kalme om din ang Isusla kang angan God. Nara kain kun, taga Isusla kang angan God. Main bel si tok nga kome som Jesus lang eh. Som likiyac nga nikin ko. Pangan sifac pangan akketeyac todo na ke kunokonsin na ke mantian ngan. Kada taga tikin nan taga ala kunokon na ke Tuesday na taga kali program lowos. Kat kulang malap ke arsan man taga watikin treskal. Kum kulang malap ke mateng luman kada us kum me kadin kuminak fashe kunokon na ke Tuesday an. God bless. Lumalap Luis Liban. We come in akolin with tash pe mataga we got to singe. Tanya me cry. Tam dahil lumalap kita kaluman. Tigin bolin. Check. Tigin magil. Lumalap ke taga beluman tigin magil. Tam dahil CBU4. Tam dahil Procula Nathaniel. Tam lilo Tilanga. Ni Marstilla. Namdal melak kejed dalbe pacl nge Lungse liban kumni Exodus tungol sifos on gosh fin pangan fasya kan kadin ta kapenda ke tamle Johnson glory ta kan damdal CBU4 damdal Froline KFS tigin Burley damdal dalbe Buffen kumakalimitay fassingan damdal kendye na nga mo me sinsiyak singe pa taka pressing yun na Lungse liban man vin kain uskome naki screen na nakatwa taka naki ipsita ko nge fin pa bangan me fassima in question ngan skili la me fakkan Lungse liban ki
Exodus longol siye was on gosh gwen long nine me asik इसके लिए ngaving ka in read pe ke babal nata siya Exodus longol siye nga magom kay ka nakak mo vakan bakom skak ngayon Kailangan Ay, siya minimize siya we. får ikke sånn kanskje. Na ganik si fan na makat kain me taka na ke inkalam kian bakat kilakyang na kilakyak na lang ki me Mwe Read singan na kat fineflokyak na lang kadalita na Mwe Read singan fakla fin pa maule met kosi met ipru slave si na elininan met kosi gelusian na yeon kosh Exodus longod si vastu fakla kung fin moli si mukuli pru insimet kosloom elarek man assume ke yeon kosh ke yasakit kosh kung fa aksikosyo kella el tiene na moli katay na man assume na kanman pa yasakit kosh without payment for his freedom Deuteronomy singal mi kosh fa singal dolun ke singal kosh fakla na ke kung fulela ilanch kosyo kla nimit sa pala pusinpo sang na sel sib enani with the wine fall na kilapan malim kadil akin si uyek kumke elvinta ka na room eken met kosse na elpa si na hotel la bella somo na elvinta kam da room ne elvinta kam da room el met merat se na pesi mal tuyakan dan kelan nan wala som fintan kelan ma master lalan sang na si el na artadik natal tal mukul kam taan na the wife and her children belong to the master, and the slave must live by himself. Na kisikyagangan na inalanrela declaration chi, I hereby declare my love for my master, my wife, my children. I don't want to live as a free man. Na pangan pensi matakan ki fos singan na master singan usiela, pafakla, na ki usiela na ki shingalan. Then the master must bring him to God. The masters must bring him to the door or the door frame. Na patayla Israel ke siya may pat padel mo all AWL na eles slave silal for life. Na fin utaylalan me mit kosingen elki matana inkain matake kulacnsap lalan na chat singan chat si eninain validate diye masingan anaki orekle akal sinagin trial ngan akal sinagin trial ngan bakalimyak ki me merita ki inakalimyak willingness to serve pataga ki samangol fason kosh kumtie enina makisya kamilang kumtie siya kema orakrak inkisya kanyak fon fin long lom Oy be kom tia siya ke mo kise inela makuluk akom sin shrek ta ngain kain longkom. Na Deuteronomy singal mi ko singal ko fakla fino inge usella na kesengal in lomsum e patala si pat an kesel na elefamit koslom gelusen molom. Ora pa na sin matan koslom. So kat finevolok na ke
akketeyac sipe nagsiapot. Masingan from kunyak naki Hebrew slaves. Now, pasisara context ki maluto dale yokshipe kadineta naki masa po akkalemye ki Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomy na papen ang ministry lifanil akketeyac nagsiapotan na ora kita ko lalanil fakla kung de siapat ki sette siya pangan mutawaek kan frete of anike sette pangan pe si choose sa mutawaek sabat lalosa kat met Christina kat sabat la ka shafat la mutawaek ki sendri men commemoration ki elosum da chesil molyak ki sendri na ora lemil fakla gasing ki maklu was ulit kosh na chesil fak na sielos len sapot Oriklegish bin Mweta at the Mweta na kulacnsap. So, kibata ka Mr. Liban, Ram ke Leviticus, el siyaksik pinganda ka, kombinasyon na ke Leviticus saptas ngal sis ngalakos, komeli na ke kay siya munguma, the layline mungo, sisin mungungan papi ka. Na pangan Judaism, pangan may ngoskos lalash ke masapo. Kadash ke grace period ingena. Nara nakita ka kikisin siya sige Exodus tungol siya was tungol ko singan el matapen na ke category si makadash ka mas ka man sin Hebrew male slave. Kat finemutan na ke fos singan kada fosek. Kat definutyak na lang kadin tala me fakyan na eusin na sis contextually la mesis monyak ngan. Pangan kaya makan relakean saklukan Pasnamit ki mamadash keo. Kilim stili banil to akketeyac dari ki malututsi ki me Leviticus ngana sesha. Leviticus ngalia fasong yung lit ko siya. Iplak kaya ba ngan kasha ki malututsi mafak mo Isusla sifac Genesis long lumekos na fasing alian ke long lalgoshan. Na again masimadash ki ba ki front load cherik levunga. Na inge na kadin ke lila me relevancy lan takalan Lungse Mwet se Oana kumsifena na ke maluto si makat front load dia funga. Pangan en si makat etaka inkan taka ke pela ni tawi ke sendria inkan ito lang li relevancy lan. Na kikataka na ke me Genesis tungol me kor fasingalyan ke lungulal ko shan. Kaya tatari na ke me sham singa Isusla sifac na Genesis ke buksimit ke papalangi masi kato ke makatandawa kenge kumfin di na ke chun lanje meta kataka shamram ke Genesis akos fasin ke singal mekos nakataka ke chun lenal kos ashman ke Genesis alkos fasingal dolun ke luo sapta ya fasingal sin ke singal dolu lensingal mekos pa Victoria kataka shamram ke Genesis luo na week nga Genesis onkos week fasha Genesis lalkos. The beauty of it is this. Que pel si mataka tonang akketeyac lashkenge kanmen pa kadeyac safina Genesis tari bange katfin loang na ke main me sham kenge pataka na shishkatin loang na kenge nara ke katasin line lalal funginge ship le na ke pukleme ko simet ke papola katari ke New Testament misingi te kalme patafung le mga lemil mal kan fulfill it mga pa taka reveal ya kinasish ke New Testament misingi papa na sum ke mua ba or ke ara masilal bidera lemi seksi ka seku man ka kan fak makan de mu nara ka fast na ke met na ke me sam si ke oracle singe Data ke Isusla lan me faxing arship lo sibat ka ke fasingal ya van ke long ko eta ka na ke ipsimet nge na masikat sam ke nge eta ka sam ke isyo se ka na ngausi meriting ka din kanash ke shabuk sifan na vanga fasna met so na ke Genesis long le me kosh na fas singal ya na ke long kosh man finekain
share ke screen nakade kinda gani aşke şabuk şifan na ki masingan. Naratakana şeşke Mwe Read inge banga share ke screen na kadetakana ke Genesis tungol me kors kadetakam dawek ke fosak longo stakluk. Fosak longo singalian fashnamet na pa masikingan sundukin si sakluk kinga browse ang ere kabenain relang alyak mtom kian. Isusla lijo sekap. Paing samram kel Isaac winada leprem. Isaac ye angaul kel payakyaksil Rebecca. En nadal Beduel simwet Aram ke en Mesopotamia. El malol lepan na mawiel. Kishbin wang talik nadal Rebecca. Isaac el prana sin LEUM GOD kel. LEUM GOD el book proy lal Rebecca el akketeyac. Foxy pan siel metniki el dal Isusla el dal amei na insien nineki el dal. Rebecca el fak ifo ka sikyak angen na sik. Oing el som siyak sin LEUM GOD ke. LEUM GOD el fak na siel. Matan fel luarin kom. Kome oswelam tan fel akwa suilu. Si fakkoliki masingie. El se mata kulacnsap el se fosh. Kesyun belin Isusla la el oswela fak mukulsi. Lungse meta sa shamanol. Akollah larulena unene Oana si nuknuk man Oana si nuknuk manan. Ke mainge itakyang inel isyo. Lungse aklu el Isusla el shukke kapun ni el isyo. Oinge itakyang inel Jacob. Isaac el ye ongol ke el dal Isusla. Na fani na ke fasto dokan talik mukuluwa matala isyo el metna eta shakushoshi along sinamta inime asikabel sakas el matana in lomo Isaac kulo el isyo mwen lang si kangkusho inime ma isyo el mata shuoko Rebecca el kulo el Jacob na banga Mwe Read singe dagane ki fos aklongul alkushan katagani broy ki Mwe Read singe nagat fashnamet ki akketeyac mayasha kat kulong malap sim kat papa kat read kin gastam fanatari inge kat ngisesium ke discernment lom gesta kalmen melutut lom en magat tolula ke fake clash lela kalangan medalom inorekma ini gestam dan insien metlash kakat nukewa kominisung ye kalmen melututan kat kadin kanorek kun gashikat ken won na tum kat kaksakin kom ke gastam si beta kain kaikat betikat aksiyosikat amen ay lamalap kade fashnamet na ke melutut singe ngamo mutawaek gosli dari la account ke Isusla lijo sekap patakain akketeyac nge na masika de loang na ke inge na ke mutawaek singe ba there is a struggle for supremacy. Supremacy singe katliye benam singe ke fela singe na siya ke superior siya ke me efalata siya ke akollah na pasikyak ke me kadetaka samram kel isyo sikap nge nganu si met palang ke faksilal met palang ko siya ke puklala saptas ngalu fastol el fak mo Jacob papatamalos ilta alain na sil isyo tamlelal ke dasak na anin sien nineki el dal ke sigap el matala line God nakadim dawek ke Isusla lijo sekapo ke faslumet ne vasingal yalongol Paing samram ke lijo wen nata leprem
Stakluk Paing Shamram kel Isaac win na liprem. At na preken katla liprem, katla Isaac na katla Jacob. O Israel archpenake lines while matalakel Jacob na paita ko akketeyac ifo ta somke line lal Jacob diginas line lal Israel. Na fakla Isaac elye angaw kel paikaksel Rebecca. En nadal Betuel simadaram ke en Mesopotamia el malol lepan. Na katfin loeng na ke merita na Rebecca dankel Isaac ektelkasin. Genesis tungulakor fa singal megor fakla. Metdiki safla proelal Rebecca el sikle usavain utkopsako finbusel el en nadal Betuel sewin nadal neor Milka neor el damlelal Ephraim. Na kirshipen paikaksel silal Isaac na sel Rebecca el somte kapasil dala nagel Ephraim na pakalimila Isaac marriage to Rebecca does tie him to Ephraim's native country and family. Taurela analen fulokpen anarun siya ulala. And to Arameans in the northwest Mesopotamia. Pakatayac siya na sislang ulakot fa singaw nga masingay. And with kulacnsap siya elus kainin mo lang pespes. Fin singaw sin kamil na din lemlal. Asom na kesiti siya yen naur. El mutawaek pang in Mesopotamia. Na yan singay pang pang Syria. Na fakla kirshbin wang ang taliknada Rebecca. Ay sigil pre na sin LEUM GOD kel. Naskili mo singay ay sigil pre na sin LEUM GOD kirshbin parentness lan tan si kiyan ng Rebecca. A LEUM GOD el de book pre lal. Rebecca el putateyac. Kes lalaka ka finne kalya lakfunga ngang. Kishamsham ke Ephraim. Shamsham ke Srui. Fin pa katlin ke matwalos. La te matwan rektalik. Ano ke intervention lan God. Pange en ma nga kuminta ka te convolutia istaklip. Lalal fung ilakoma na ke mama kate ka na rela or panang manaslalal fung ilasha. Nara LEUM GOD kel de book proilal ge el long proilal Isaac Rebecca el akketeyac. Na fact ke fasunguluan mo foxy ba in siela. E metigel dal Isusla el dal amen na in sien ni nekel dal. Amen singa na mutawaek na ke they're in the womb. Na matwa siya fact nga nala los amen tari. Na pa Rebecca el sikla ifo ka sikya gangan na sik. Na pa fact ke fasit ko ang fact mo oingil som siyak sin LEUM GOD ke na LEUM GOD el fact na sil pangasipeo. Moton fel luo asingkom. Dalikluongan dele representi. Moton fel luo na akketeyaki. Komeos walam ton fel akwes uiluo. Sifac kaligina masingi el siya mutawaek kulacnsap el siya fosh. Na katfinli na ke fesin las kosrayata na fosh kulacnsap mata masingi fakla mata kulacnsap fosh. Ke supernatural me colon God God supernaturally provided a son for Isaac. Nara kat folok na nagkishamsham kel Sarah
na Sarah the parent be indan dalapsi wangan kanun siel na kadel intervene pa Isaac nga na inge na masina masikyak na si Sarah pa Rebecca el tatyang na genge nara fosongol siya singe pa akalamya keshpen wangan talik na da Rebecca Isaac el pra na sin LEUM GOD el the book pra la Rebecca el akketeyac Shkewin nan ko kayen paroy na sin God and the ke supernatural respond lan God to pasikyak akketeyac singe efinne makatutoyla ki likiyac mit kata katapelula matan felsi nakishopo singa ta korali premme the kandi pela hospitalik sinadal iprem siya nakadinte man ka na hindi usalang gipit siya na fa kadakilami life kitchano si singalon ko fasi na kaya ako shamram kon maid servant sila iprem ekar na nadal tayo pa Ishmael Sarah im tangkel Abraham el dal tiena Isusla liknesin na sil iprem kalme pa pangan parent ni sila Sarah ma wangan talik na dan Abraham basing pangpangin ni Srui na Abraham hindi akpo siya Srui siya Sarah siya Abraham siya Abraham so kikat kita out of the way na dasak to asmatan kulacnsap sila and then first Egypt siya pangpang ekar o inge Sarah el fact na sila Abraham LEUM GOD el tiya lele na stalik na dik Kumti dari Oana yurin tan kulacnsap lok. Sabi koin aolyele uswala siya talike. Napangayan si Ephraim tatyang na kaya. Ephraim siya na kaya ma Srui ilfak na siya. Kimaing Srui siya lang ekar na sila Abraham. Dalan tan kulacnsap kiyal. May singe sikiyak tukun Abraham mataya singaul inan kenan. Abramelon yurol ekar el akketeyac ekar el etekla akketeyac na oye sisikyak na silpa elmdagin Sifacna elmdagin Sifacna na kwasil Srui kachamcham ke me amein si lun daliktuin siya repakang oye si ma man-made in maslol ekar sisaktuk in maslol Srui Abraham nge orela pe oswoye oye siti orela pe amein si ilyasi flatak si nge or ash me akwa suisi ko ekar el for la kasel Srui na besing Isaac el proe na kadel de book inakalemyela akketeyac siya matagal ke supernatural power ka supernatural provision supernatural in the sense that matakasin me na ke akalemyak la Rachel 11 na Sarah Rachel siya pamtan kiel siya Jacob isyo Jacob nara Rachel bamdan siya flashima tauswila Joseph na Benjamin na elta temporarily pe parent kanman pa elta ko flawek talik pe siplan bela na faikekla in ciel ke supernatural provision supernatural intervention ng God nakatfolok la nage conflict lal sima amen sima nin siya repakange takana siya ke Genesis tungol migot fast tungol la foxy ban siel emetigil dal Isusla el dal amen na siya ninakiel dal Rebecca el fact ifoka sikyakan angen na sik
Oingel som siaksin LEUM GOD. When she went to inquire about this from the Lord, na itakyang protection sinasil. Na pangan pelsi mo akketeyac la nation luo pansiyongan. Pakketeyac ke struggle amen masikiyak ke me makumpalangan. Na fakta LEUM GOD el fakta sil mutan fel luasin gom. Kumewas wala mutan fel ako ay siluo. Sifac likimasing iye. El siya muta efa el siya mata efa kulacnsap el siya for. Na pasikiyak ta na check up pa masima me force nga na el pa bang be Israel. Na nake ipsilal isyo ke ang pamet idom nga taka ke Edomites. Na Israelis nga del descendant lal Jacob. Edomites nga del descendant ga mataka ke me full nadal isyo. Na pakketeyac la el del akketeyac. El del na amen na. Na en sige patakan rela distinction sila. Kadal rela election sila kel Jacob. The younger over Esau, siya ta against the natural order, mga fakla. Kaya na fossil kulacnsap mata na may ke me oyelan kat pa oyasing malrela. Na ba fakla, kesyun peli ni Isusla la, ilos wala fak mugul si, talik si meta siya manol, akollah rulena unene ona si nuke manan ke inge itakyang inel isyo. Talik siyak luwali Isusla na el shuke na kapun nel isyo. O inge itakyang inel Jacob. Isaac ye ongol ke el dali Isusla. Nakan me yelongul to ko. Nake nine papa el dali oyenge. Nake masimalo saskenge. Aklin nakela el dal faksya depen anasi. Masimet nge shasha unene el Lungse kosro animals ma. Nake na shipen feature lalan dasang inel isyo. Na shasha singe el mutawaek kanain to pick a rugged future me pel fashion etena fuel na ba dakana siya nakataya la orek makun gas nga na natin wordplay main sang akolin ye foxing na pangan ine may takang na sil isyo ine si may takang na sil kishipen el trasha el Lungse animal unene manol na del sang inel isyo na masinga akketeyac anain matawa orela connection si ke en idom na katwin mot ka nage kasinge me nage entrasako en ma katemo me atean me sina diki folk makatito mo me wangin color ke Elan finance southeast kitetsi patoko akketeyac ke exodus akketeyac Genesis to yung luvas tolula Israel sumtawi injingan nara pamatawakin kain masayak matan velsi mabangbang idom nga na matan velsi ngan toko el pikamo arch rival na sinan Israel. Ako ay siya amen siya pa fokla na ke me ki amen siya manin cielo siya. Laki
kakkateyac darikel isyo. Kiptaka isyo ke pelsi matalikiyac lunget ako na pacl el osuyakta nel shukya kapun niel isyo. Fakta likiyac lu el Isusla na el shukya kapun niel isyo. O inge yang ni inel Jacob. Isaac ye ongol ke el dal Isusla. Nara pacl LEUM GOD el va Sifacna sel mutan fellu arin kom. O me oswalam tan fel akwa siluo. Sifac likiyac inge. El chamta mata kulacnsap el chefors. Na inesi Jacob nge itakyang lan me daliksima dakat Isusla nge. Na pacl inesi nge kalmea pa me kan me leila katlen dieleng me na parenthesis God protect in academia na ke casting na ke sense of grabbing the eel na kalmean pa fingat mut ka na ke masingan ta analen tako to watch from behind nara utaka inesingan itakyang la Jacob la ana ilan takatuk lanta me lila me sikyak metngan na pangan inema itakyang ana en aden wordplay ma na etok kada kadetaka inlila amen singan tena tui elsum na ke masi pangbang deception intakain onain orala oya katashik na pa eta mutkayak la ke fashne mama wulwulle na sin elche mamata nge emaptatyang na sin elche shik nge. Depending on how you look at it, komeli kumindan ka la ko mange me it's a form of deception kana namana akketeyac sikyak. Nakatfin folok na ke ulalala Ephraim Isaac na pa Jacob el da akademia ka kadita la isyo lashpe. Kalman ba God's fulfillment of his promise to Ephraim was carried out by his election of Jacob. Na election sila na si Jacob ng parela nation of Israel. Na pa kadita ke shuf singalu. Nara taka na siya kadin me vakla kishpin wang dalik natal repaka asigal pra na sin LEUM GOD kel LEUM GOD el de book pra lal repaka el akketeyac. Faxing ito kala promise tan gata the sikyak ke oye singe pasek na fast ko kel Rebecca Isaac nge mama wulwulyang na sil Ephraim kat finnan ka na kel Jacob isyo to eto fulak tolu si banga Ephraim Isaac Jacob. So God's promise is not carried out except through faith in his supernatural work. Nara kat papa ko sang me na sil Jacob na pa Jacob inela pa Israel is elect nation ke ulela singe na kakketeyac na sil Israel ka Jacob oye singe then a kalme pa it was given to him on a silver platter. Katuti fonge malutut kel kedalig din kat ngela there is always struggle managawa nga kom shuna anash maupe aske darakta ngakom dekan folayak provision ar fin dako katfin katang la mama anye madasha kadesun provision nara kakketeyac kyang nasil Jacob ka Israel ulela singe de kalme pa it was just ended to him on a silver platter arsanan ma elenan orela in kain me the provision singe nara katkain dila kena mutawaek ken pitata silan
Nesing Rebecca Katlidari Amainland Esikiak Kedalikluong. Nara akketeyac bolil Shamon ke el Shamsin Matrumel Kapsha me Shamsham pe ange lange. Metikil tali Isusla Karakatena Mawo Kakuluk Katilara Sulela lal Sifacna akketeyac Sina Sindaluklunge pae akfalje Shibelal. Oingel facta se Rebecca mo Elsia mata fa kulacnsap Elsia force na pacl la sulela singi rekle fal na kipanglan God et tikishpin katena ma ildalara. Nara God often reverses man's natural order, for his ways are not man's ways. Anaki Aisha fakpela. Ngat lan God at ibangat katlasha. If hindi katli mo Elsia ma force and kulacnsap Elsia ma mata pakadel rather reversal singi. Nadagana shishki Posaklong ulit ko sa fani natin fakla dalik mo kulua matala. Eisol met na ito shok kususi. Ay Lungse namata inime a chekabel sa cash ilmatana in LEUM. Ay sigil kuloalisyo when Lungse kang kuso inime ay isyo mata shuk stakluk. Mayen Lungse kang kuso inime ma isyo mata shuk. Repakay kuloal check-up na inge nakatlitis functionality siya. La icicle kuloalisyo or repakay kuloal check-up. Functionality siya bang, this functionality siya bang, inkain kuloy siya, de kuloy siya. Makipapala pa faking Nara, anayin mutawaek na, sulpa na, taneng akketeyac singe ka anenas oyema etakata tena fuelin siya wengina. Na fakla Esau and Jacob develop in accord with their initial character. Kalman pa kay Esau Redman siya na overcome physical appetite lalan na ki pasamonyak ki pasaktol ngul Sifacna. Fakna sil Jacob. Ngangol la na pay sinakadam mo siya kumuraingen. Paingen si pe siya pangbanginel idom. Jacob crapper Lungse cunningly overtook his brother na ingin na birthright ay dakyan na siya. Na pangano si marekta na ki may purchase of the birthright from Esau. Make sikabel rela o yesingen. Nara ingin na taka inakketeyac anayin o yesingen deceptive. But fakla, though Jacob was not righteous, Jacob he was not this instant deceptive. Finnemot kayaksin katamueta mo oya silara katashik tarak findita na siya initiate masingan sikyaka. Isyo pa initiate. Elopen, siya elopen na ki ngasilal isyang na sangpe credit na siya isyo la elita value ki birthright siya. The fact that Esau, however, was totally gutless. Mekalme. El som na ki oyema chewo. Nakatfindi na ki akketeyac ki kalmeyen. Gutless singe. Maisyo tatyang na genge. Katsum na ki ipush nga lowos singalon ko. Fact mo, nimetle lakatay na mo din mo ikan la fok lan ko show. Kapilir sa molin ngan inel Oana Esau. Siya kitela mo uso in won silal ke alain mongosi. So, among the Israel, a person could sell himself. Pa me shamsham kun nage analenta sum patatyang nage
iplan me slavery ngen ke pelsima arch me mi sema la sa losan ta ke masima sikiyak ngen katita la ta kan ke an singeta na keshben oye singa na isha ke la portrait lala malutu chinge ke ta kana shesha fakma Isusla sifac fac singen pa sikar ngen Israel singe nakatita na ke me matan felunge idom Israel alena yoga ko sui lalos ke be fascistan de likna din Israel delta kane asen sima medi domnge delta anain nakandala de fale saslawe malutu chege justelan vaccine el mutawaek ke amen si na pana fale ne misinge ana ke mas la fako sikya ko inge ke ben matan felu pa insiungan na bangen me nga makawin malutu chingen ta kana sisla dalikluonge faklunge el represent nation luo siya pana ta kana misinge katita kinla elo stena masi sakna amen ne misinge bangen akketeyac mga kanorela ke malutu chinge kataka na kisafla ye na nga make me kataka shun kapa singe ngaye aklen ko osmata ka ngayen nakate kaliye ki pray na once ko na bangema balance afla lasha takatin shike di kata makat kan take away ki malutu chingain kashakat ke pel na kay washa main Mwet matake karang lulin karang ya klasha idel pa suffer matan felluonge kya me nimsinge Mwet anlulin karang ya klalosa del pa suffer sipe take away lak mga iski o yesinge pa papa sikulo isi ne sikulo isi dysfunctionality si pangat talika lelalmet talika ka nakilin la ne si papa si Sifacna si kadina na likiyac nara ke oye nga sikya ko taka ke malutu chinga na Jacob Israel pa bolenglan kata fale ke na para katinda samsam kun mo katla le prem katla la si katla Jacob pangan si pese when oye singa sikya na election si kadel rela through Jacob then our rekla through Esau pelanga ako kana sila Mr. Liban inda kain kashakat kadin wrap up kadin kan kaliye ngalal fungibe mo bukin malutu chinge alakalimpe in mo wala kashalal pa kain wala Paing kasalik so Mr. Liban klamalap belchu Kelati told for salikos. okay Masmasla fakatari mitla kadil actuoshi Mwet pekan na silifena kelalal finilalos. Oinge masmasla fakakepeng wo na sil Ephraim in cashinge. Game kadil fakin shoye matan fel na kayo. Nakikatakas ke me ulang matakali kalim kel Isaac nge renew ya ki majinga ke saktalon kos ke me litische fonga front lot fonga natakana ke liftiga sakta singalia kadin Lungse Mwet she nakataka penana ke me Genesis long me kos ke Isusla on foxing I think got some leka pashi o yes mataka ke kelatia sapta tolu fasal kusina ke olan sa sima katash can apply na shish context lan me ole lang it's a call the kalim kel Eliza well lang replica shakna type topology foreshadow masam from kunya kel siya Ephraim Isaac ke uta ke tong siya taka ke me
malutut nga kating kapasya kating nila me Eliezer replica na katito ka back yok kinage fox nga nage predestination marcham from ganyok election we reprobate predestination mga yok siya baga din na nage means of salvation siya so layap mga taga ke Old Testament in ala phone na ron Jesus Christ na if nga tel Eliezer got the fact that we can make a more Abraham type silang God kasi kan na wenji natin Isaac type sila Jesus Christ ingin na Eliezer el supaya planeron siya kung tagal kiya cousin supaya planen Aaron ne me un siya siya Isaac ko Abraham matagawen elos originally tagal nakimtan Philippine may kulacnsap siya nga el type siya na me Holy Spirit siya magatash kaya dispensation siya kating kapag siya na siya luta ka kalam nga shaling nga siya layak tagan kalang kala katil wikat kadina tala katil wikat men patagal kaya lesin ni maktolu siya nga kumitaf kala katil wikom men akwak lang nga katulal fungi el siya layak taga cast lang nga na even nga tiya type siya taga kaya Eliezer nga ito na Holy Spirit weapon na kaya spayat na Holy Spirit lang taga keder pride siya pa siya repaka Sabayat lagan lele siya sumtiw siya na papen na dispensation siya katash kang Jesus siya som sapay ma Holy Spirit siya nga ba keder pride siya lang church pa of the church siya di siya nga na kaya context na lalap siya makatagam tayo kaya sapta siya kaya sapta lungon course na we Leviticus we may immediate context siya na kaya sapta lungon may course na kaya fox siya na kaya may sapta lungon course makatlikiya from no diyan kaya ka na key personnel ka key may makadalrit makinin fact wala yang lang na sila prem ngay shal na kaya Eliezer represent the Holy Spirit so betle lanu siya pride siya hingi na in this dispensation of grace Holy Spirit will invite him nagawa nage body of Christ siya nage pride nage me body of Christ siya church pa katash kaya nga Masumanya kaya pa lang hindi shal na mo main application na patakan na si kum invitation siya pa fashion ngon God elin fight kum kanta ka na kaya munun Christ sin pa shulayat na kaya repakangan utaw ka ilgan lilis ta kanirong siya Isaac type 1 Christ kachat na siya kaya mutan Bible o shulayat latayin kenik means of salvation siya ma Wana invitation na from kunya kaya Genesis 3:15. Katli nanon kasi matagal Noah nga ning calendar forward nike predestination siya reprobate siya means of election, doctrines of election, toxins of reprobate siya FNRL. Shining us late lepatari. Nasikum kad we're seeing the whole picture. Shiba na float na kaya lineage line in streets ko nga. Ilta ka alasya layak na fact Tako. Saptalong lon ko sa layak tatari. Progressively, in me, mol sa kung nga natagal kame, suf singa lu. Suf akketeyac chuta. Patagak yok kilik me. Nara kat sui kaksakin kat ke, may lutut matagal, shal matagal, utagal na ke me, o yang in akkalimila me, Ashi kaya digid mo so fan na chip ko. Kat kalim kaya kada si bakyok ke. Pa shalayak tari. Ke Abraham Sifacna when not Eliezer we matan kielo san we mat kulacnsap lalos nga. Na phone na foreshadow with the current dispensation. One matal is gathering as many people as possible to the body of Christ. In utakle when nage el falokon ma repaka ay sigal tagalin nom singan sonolin singan katsano
kadin sonol Jesus Christ yeneng pang masing kadin ka patch picture rap ngala shaling shulay kletar one my accident ka masing kat sano meeting si mer waiting si fishing Holy Spirit uskat yakel siete suni saptagor fosing dolin kasing lalikos pasal si tagal ke context if ingum read sapta sing lune ke sapta lon kot ka tax lang tanapang shal na shaftla si patagang in kalam ke la wan matafung lega makatash kenge kadin nita la katel buikat if in buikat siya katin na kadin siyang ke la usipan na si kum kadin te ispel las na ke malan fel uka na uka mamawrit fin fel siya agat focus na pa na ke kastan kat kadin lokala aki kadin na priority la siya pa me matal sing matal katlong magay na malangkat katarama lankat magay na katukay ako lankat magay na katita ka we rep malan Mwet kat we rep malan Jesus Christ magay na sano flok lawa pang shiyak le pang consecration aga true kaksakin kat you do ilang silang kat katita ka me nag Genesis nung long course usiya pe background siya din kalam ke sapta siya nagsingal siya na we me Philippi ako fosing nagsingal ya esam katrala Tuesday Monday Tuesday Wednesday katagara me kunokon nag Wednesday Thursday katara kunokon nag Friday Saturday in free up Friday Saturday kadin tagara me uklal denil we been gaslan got fash we have no time to party depending what jamming in belin focus na gakuklan got pang makadashkya Kosrae Online Ministry lowos focus large pa me tagalam lame for the last 40 years if in the bang focus we need to come back to this focus inge na metigi pacl a true kaksakin got the interest calling of long pelon daga ala proin kalia program large okay pelsinga kum kula malap ke pellaga pel kum singan si back yokki Thailand kat place mat nagawa inoy lang silang got katosing nito kat kula malap Well, lulap as always. Kadale tarile ke melutut matagange lonchile mislipan ke kasha na yok marala ke melutut si mga akketeyac peket fanataringe in kain usi na ke lower shelf kana ke reality si mga tapana na ke faklala if in along silang kat ka devlog litu kilin litu kataklin ko uske wa matakan ke wadari pain ko us amat cheluma fatakange pangen damdal lisiana damdal pet lumalap damdal tanya mikwai lumalap kita kalusan na email against floor ali yok na pa ripe matakulan kali ki belsinge naknas wiya nawislipan kadin kaliye nakatfa chilpe akagat na ki me lenditua evina lang silan kat ki belsinga taga ni pray at lumalap na siyungkat papa kilen si Paing ki may kitema kum si filtaw sinasish mena sasya kadin kani base ken sang kashkat kewa ki molasha kilo malap ki komikesta na sish ki discernment in kain di kalmen malutut loma in sang kashkat ki fashili klasha kat ngasesum kalang ang dalom in wikat naknas katetui in pray ki metlash mamda ki belsingi ki belin yokshala penasyor ki pemetlash mamta ki manasla ki mano na hospital ka nursing home ka finelin lom silosa kat pray pekelos witalik natash mamtain kelbos masak pena aspeki nakanlaki mol ki wiloshinge nak masikesten kene klalo singan chukkum kat papa na yurum asmonin misle yurum engan payataka makawul na kayo wataka yurum me panangkat ngisyoinge ana be prailash kim dawa kiya kung naknas kasha pe mit kollash na kayo in kana leliatan ke kollalos
kemulan Mwet ma anin dulin karangan yaklalos. In kain tienam fin metelos karangan, alos in kain alena lieten, Paing na naktasin katin mas. Ilos sa na finena ka ilos shiksin malik. Alena yok me prelash kat papa. Siak kemiste paelom. Inan yurosh kewa. Ke fashili klasha na naknas tishin katyak. Te kielya makainash. Katlalal fungina pa ke kalom. Ke kalangan talom. Kasi ma meshi. Lela ke metigam suak na rin kat papa. Panang lela kat na kewa. In kain fashili uska singan wikat. In lastangan fok. In galshesh. In kain nishin katyak. Ekatinda ke dulinin siya wolo. Kinem kat papa. Katinge. Sapay katle. Amen.